Dane daler dados Dewan Pembina ring Yayasan Basa Ibu Wiki. Raris dane taler sering dados saksi ahli ring sejeroning kasus-kasus ring pengadilan negeri Karangasem, Gianyar, puniki taler Denpasar. Ngeninin ini bahasa Bali kadiasa punika. Dane taler akeh medue sesuratan inggih punika ring artikel sane keunggahan ring jurnal-jurnal taler dane nyurat puisi berupa puniki buku kadiasa punika. Akeh prestasi utawi pekaryan dane ring sejeroning widang basa Bali. Dane taler sering dados juri ring tingkat kecamatan, kabupaten, taler ring tingkat provinsi kadiasa punika. Inggih mangdanenten panjang atur titiang sane mangkin galah atur orang titiang majeng ring Narawakia Bapak DRS Igede Nale Antara Hum galah atur orang titiang lurusan. Om Swastiastu. Matur semua ring pengenter baos Raina Mangkin, Ibu Saryani. Sane dahat uang yang titiang, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sane sampun rauh Raina Mangkin, nyarengin kriya loke membawasan bahasa Bali. Ampura titiang jagi mejujuk teman terus ge. Patah sekarang Ibu pengenter baos. Bapak Ibu pemilet krioloke Raina Mangkin taler sane wang yang titiang. Wau taler sampun keuningang pedewekan titiang. Sujatine titiang saking seraya. Ring seraya ten wenten anak mebasa halus. Nggih. Sane mangkin titiang jagi ngiringang redane sareng sami jagi membawasan anggen bahasa Bali. Nah niki sampun. Titiang dumun lebih parah ring redane Raina Mangkin. Sama sekali titiang tidak bisa berbahasa Bali, nganutin bahasa Bali seperti yang sekarang ini sering kita gunakan. Gitu. Sakewanten riantuk titiang mesekolah hari kering Fakultas Sastra jurusan Bahasa Bali makin dados Fakultas Ilmu Budaya titiang mau usaha terus iwang terus gitu. Sering salah, dari kesalahan itulah kita harus belajar. Nika mawinan itu dane sampunang jejah gitu. Sampunang ngajrih mau bahasa Bali. Jangan takut berbahasa Bali, jangan takut salah. Nika tunas titiang. Titiang kantos mangkin kantun melajahang pedewekan. Selalu berusaha untuk belajar bahasa Bali yang lebih baik. Ya diastun titiang mangkin. Sesampune dados dosen, titiang mengajar mata kuliah berbicara bahasa Bali. Ulian tiang ten bisa mau bahasa Bali sane becek nganutin angga unggul. Mangkin titiang sane ngajain punika kan. Taler kantos mangkin. Nggih, dua dengan sepunika tunas titiang dumugi melarapan krioloke Raina Mangkin, idane sareng sami nenten ajrih ten jejah malih nganggen bahasa Bali. Kuncinya idane sareng sami uning. Yening iwang kalau salah mebasa Bali nenten manut ring anggah ungguh tidak sesuai dengan sorsingih sampunang ajrih, jangan takut. Ide dane nenten jagi keni hukum pidana utawi perdata. Nika mantan ampunang jejak tenji keni. Ya yening ide dane memisu nyelekang anak,
nggih nike wau je keni. Yening iwang nganggen pedewekan, ragan titiang, mejujuk, ngadeg, melingge, nyongkok. Sampunang sumendia, jangan ragu-ragu. Jak anggen jadi asun iwang dumun. Saking iwangnya punike raga melajah, bangde raga patut. Genten. Titiang dumun pasti ke sering iwang. Titiang paling niki bahasa Bali sana andap nggih. Paling pepeset yang pelih gitu. Sering ditegur oleh dosen dulu, senior tiang. Pelih tuh de kene benah ne. Kita nang pun. Nggih ratu ampurayang. Satu kan dosen di tiang ada dos Belanda dumun. Nah sapunika dadane sareng sami mawinan melarapan loka karya puniki, kriya loka puniki, iraga sareng sami nenten ajarih, nenten jejah malih, nenten jejah iwang malih mau bahasa Bali. Santukan iraga sapuniki sami anak Bali, jatma Bali. Bahasa Bali puniki silih tunggil identitas. Yang didadane sami ke dua negara, titiang sampun ke Prancis, makna bahasa Bali, ring bandara, kipak-kipak titiang, sami berbahasa Prancis sareng Inggris, sampun kenten didurin titiangnya wenten semeton Bali sareng kalih jagi ke Amerika di kapal pesiar, mau bahasa Bali pun, titiang langsung balik kanan, Pak saking dije jagi kije, ini kecihnane ketika mereka berbahasa Bali, ini pasti anak Bali. Nah ini mawinan saking bahasa punike raga mersidayang narke sang sane wenten dari ke pemekas semeton Bali. Dari bahasanya yang dipakai itulah, itu identitas kita. Sampunang jejah malih pisan. Nah, mangke eling titiang idadane wenten beberapa trik yang akan tiang sampaikan mangde idadane nenten jejah, nenten takut mau bahasa Bali. Titiang nyampur mantan bahasa Andap, bahasa Madil, bahasa Singgih malih jebos sapunapi kuwentenane. Terus Bapak Ibu sareng sami iraga dados jatme ring jagate puniki meduwe kewagedan ngodag basa. Keterampilan berbahasa, kita bahasa Indonesia. Nah niki wenten mebaos, wenten miar sayang atau menyimak berbicara, miar sayang punika menyimak, nyurat punika menulis, nguacen punika membaca. Kompetensi utawi kewagedan sane pinih utama punika mebaos. Saking mebaos punika metu taler saking miar sayang. Anake alit, ya niki, yen anake alit sampun sering miar sayang. Anak tiosan mau bahasa Bali pasti ke mebaosnya gelis, gitu. Yen yang sering mirengang anak tiosan mau bahasa Inggris, anak alit pasti ke gelis mebaos nganggen bahasa Inggris. Nah niki mawinan saking alit niki mangde mebias pasih, mebiasang niki, metanah pasih, mebiasang puniki, alit-alite mirengang utawi miar sayang bahasa Bali. Ida dane taler rasa punika sakewanten mangkin mirengang utawi miar sayang bahasa Bali sampun arang. Ring radio menawi wenten kantun, lagu pop Bali kantun. Berita nganggen bahasa Bali kantun. Ring internet akehan sampun nenten. Nggih ya diastun wenten. Nah niki yeneng mangde gelis iraga lancar waget nganggen bahasa, mebaos nganggen bahasa Bali mangde sering miar sayang gitu. Sering kita mendengar orang berbahasa Bali. Kadang carane teman, sandukan niki kewagedan raga ngodak bahasa berdasar antu punika taler kala alit-alite nyurat miwah nguacan. Nika dan penting rada mangkin. Nggih, sane penting nika ring ka pertama. Sane pinih utama punika sane ka pertama sapunapi carane mabaos. Lantur. Nah, Bapak Ibu sareng sami
Basa Bali duwene yening pah titiang dados kekalih niki nganutin genah uripnyane niki wenten sane kebaos basa Bali dialek Baliage mang niki Bang Desa Uninga dumun wenten sane baos dialek kebaos dialek Bali Dataran. Dialek Baliage punika basa Bali sane kanggen ring pegunungan. Age nika gunung artinya. Basa Bali pegunungan. Ring basa Bali age ciri basa dialek age punika ten wenten riyene nggih mungkin ampun mulai ngangen ten wenten anggah ungguh basa. Sami basane andap miwah kasar. Kadi titiang ampun ring Seraya, ring Bugbug, niki ring daerah-daerah pegunungan, ring Kintemani, Sembiran, Tigawase, Cempage, Pedawa punika sami. Pupuan di ring daerah Pupuan taler. Ten wenten ngangen sorsinggih utawi anggah ungguh puniki. Cirinya nggih, cirine sane sering kepireng punika ring penguntat kruna di akhir kata ngangen a. Lakar keja Bapa Jani. Kita teman? Cang keja aji kura melitabia. Kita nu. Teman-teman. Bapa bang ngama. Teman-teman ngajang tadi kan. Ngamah itu kan biasa. Yak buron, yak kemanusia, kenten sebon. Pawinan yang kita dane, Bapak Ibu sareng sami, lunga ke desa-desa age punika sampunang tersinggung. Ye Bapak marah teka. Tiang sing lama-lama ini tiang tuak doen lah gitu. Kena sebon. Nah nika ne bali age, tan perlu raga belajar nika. Mang Dauning dumun. Ring dialek Bali Dataran punika wenten ring soang-soang kabupaten. Namanya Dataran, hidupnya di daerah pesisir. Wenten basa Bali dialek Karangasem. Bakar kijel Karangasem punika. Miwasan tiosan Bapak Ibu sering mirengang biar sayang ring media sosial pasti ke. Nah, iriki wau wenten basa Bali sane nganutin anggah ungguhing basa. Nggih. Lantur. Bapak Ibu sareng sami parinama utawi istilah anggah ungguhing basa puniki wau kaanggen ring warsa siu sange pitung dasepat. Dari tahun 1974 baru kita pakai. Sedurungnya wenten parinama sorsinggih. Nah, niki sabun nyenyak betenan, nyenyak duran gitu. Pangten kenten. Wah iya betenan, raga duran. Raga singgihan, oh iya soran gitu. Nika mawinan nenten kecumpuin istilah punika. Punika taler bahasa Bali ini meundak-undak, bertingkat-tingkat gitu. Padahal nenten unda usuk nika istilah Jawa. Wenten taler maosang bahasa Bali punika berwarna-warna. Kita wenten ngamah nidek ngelek-lek medar ngajeng merayunan miwasan tiosan berwarna-warna. Mawinan ke bawah bahasa Bali itu berwarna-warna. Nah, saking istilah-istilah punika raris sor singgih basa undag-undagan basa rikale raga ngangen basa Bali puniki wantah etika berbahasa. Nika wonten. Etika berbahasa, saling hormat menghormati antara pemakai bahasa kenten ke baos. Mawinan ke baos anggah ungguh, oh tusing nawang anggah ungguh, tusing nawang etika. Nika sane kanggen kantos mangkin. Lantur. Nah, Bapak Ibu sareng sami. Nah, niki mangkin. Yening iraga mebebaosan utawi mebaos berbicara nganggen basa Bali. Nah, basa Bali sane kanggen puniki basa Bali sane seraina puniki sane wenten ring Dataran puniki wau. Mawinan wenten mangde nganutin anggah ungguh, mangde taler ngatu. Tapi wasane nganutin struktur basa Bali. Santukan wenten sane sampun me basa Bali, strukturnya nenten nganggen basa Bali.
Mali jebos sapunapi struktur basa Bali sane nenten nganggen struktur basa Bali. Nganutin tata basa. Nggih. Yeneng maosa nganggah unggul basa Bali. Pastike puniki wantah rasa. Rasa rikale irage mebasa Bali. Punika mawinan wenten to basane halus sajan. Oh, adi kasar sajan basane. To nak andap tawi biasa wenten naosang taler bahasa sane lumrah, bahasa sane ketah, bahasa sane kepare yang lumrah sederajat. Wen madiesan bahasane. Yen bahasa Madya puniki bahasa Bali sane sering angin ring semeton saking Karangasem niku piragi urawi kepirang alus sajan. Beli made. Ampun ngajang beli made. Oh, kena namun Karangasem gitu. Tiang beriki kari ngerereh salat. Uli semangan tiang dereng. Oh, kena pun di Karangasem. Oh, ini Badung. Oh, beli made. Benar. Cang, kena pun leres. Nah, niki bahasa-bahasa, cang ke andap. Sapunika kuenten rasanya niki. Ini lagi ngangen anggah hugo bahasa punika rasa sesungguhnya. Oke, sesungguhnya adalah rasa. Nah, kuncinya mali jebos. Sapunapi nguangun rasa punika mangda anut rikala iraga mebebaosan. Nah, niki beberapa trik cara yang paling gampang, cara yang paling mudah ketika kita berbicara nganggen bahasa Bali. Rikala iraga mebebaosan nganggen bahasa Bali, ngelantur. Nah, kuncinya rasa bahasa punika metu sangkaneng rasa krune. Kata-katanya itu sesungguhnya bernilai rasa yang berbeda gitu. Ya, tidak campur-campur mantan. Santukan krune menawi arang sampai sampun nguningin krune punika kata. Rasa itu nggih wenten ring sejroning krune utawi kata. Mawinan rikala idedane miar sayang inggih sane mangkin titiang sampun dados pegawai riki ragan titiang dewek titiang pedewekan titiang pesikian titiang sikian titiang kan beda rasanya. Nah itu metu sangkaning krune dari kata itulah munculnya rasa gitu. Dan ini kuncinya dari kata. Mawinan mali jebos. Mawinan wenten krune sane rasane sekadi alus, wenten neka bawas mider, wenten sane ke bawas andap, wenten sane kasar. Nah niki. Napi binane kasar sarang andap. Nah, mari jebos ke. Andap punika niki susun titiang saking dhuwur punika sane pinih rasane sane pinih dhuwur terus ngandapang kados kasar. Nek alus taler wenten mebina-binayan mawinan sane alus wenten anggen nyinggihang wenten sane ring tengah-tengah wenten sane dados anggen nirage sangkenane anggen sanak sane singgihang wenten khusus bahasa halus untuk diri sendiri. Mali jebos jagi yang titiang. Nah, carane ngatur rasa puniki wenten kekalih Bapak Ibu sareng sami. Carane ganti saja katanya. Sekali wau dewek titiang ganti saja ragan jerone. Titiang sube gentosen manten sube sareng ampun utawi sampun ganti saja. Medar gentosen untuk ngerayunang, ngajeng, nunas, miwah biasane tiosan. Ganti saja katanya. Gentosen jadi mengganti bentuk katanya, ganti saja katanya. Sakewanten taler wenten ngubah wangun krune.
rubah bentuknya dari ampun dados sampun, dari ane dados sane, ubah saja. Gitu. Yening mejujuk gentosin untuk ngadeg. Ganti dengan ngadeg. Itu ada dua cara. Wenten dereng, ubah dia menjadi durung. Gitu. Rerah, ruruh. Oke. Nah sekali ini hanya diubah-ubah saja caranya. Nah, yening sane mewuhan kidik, tenja mewah pisan, rikale ngentosin krune. Mengganti kata-katanya, menyesuaikan dengan niki situasi pembicaraan. Ring dije iraga mebawasan, sire sane iring mebawasan. Oh, sire sane kebawasan, mali jebos wenten sapunika. Nah niki carane wenten kekalih mengganti katanya dan merubah bentuk katanya. Terus, nah niki Bapak Ibu sareng sami, krune kasar, bedanya kasar niki dengan andap mali jebos. Nggih. Kasar punika ada negen sampun kasar, rasanya kasar pisan. Ada kasar sekali rasanya. Niki biasane anggene rikale iraga berangti miwah merebat. Yeneng ring buleleng, wenten semeton saking buleleng lain mangkin. Nike anggene ring semeton sane sampun medue pesewitran sane rumaket pisan. Ada teman yang erat sekali. Sudah kenal baik. Biasa sampun nganggen bangke cimare teke gitu. Biasa niki cicing nani kan ada di beleleng. Ya dia astun kasar punika antuk kangen rikala pesementonane sampun rumaket pisan. Nah sujatine sane kasar puniki nganggen rikala iraga berangti merebat marah. Ya niki rikala kita marah nganggen bahasa halus buung nika gedeg gitu. Niki sane nah niki pun bangke medem ngamah ngelek-lek nelik nengeng ngoyot yang lancah ini ya gitu. Encah ini ke panak gitu. Yang lah panaknya gitu encah orang gitu. Kasar pisan pun. Nah niki jarang kangen kecuali raga gedeg tapi berangti miwah rikala kangen merebat. Niki contoh-contohnya niki dangan pisan. Sing dadi nelik nika ngoyong, wenten nelik peninggalan wenten taler. Nelik nika wenten kekalih, nelik diam, wenten nelik yang artinya matanya melotot, matanya nelik. Ini jelema sing tan nelik tidak pernah diam. Ada dua nih. Nah niki kruna kasar. Elingang niki biasanya ketah kangen rikala berangti miwah merebat. Lantur. Nah, niki sane andap. Rasa basane andap. Rendah. Sakawanten nenten kasar. Kielingang. Dia biasa saja tetapi tidak kasar dan niki wau enten bangke pelot niki wenten mati. Nah niki yeneng sane andap Bapak Ibu sareng sami, yeneng wenten krune andap, nanti bentuknya pasti banyak. Berarti bisa diganti-ganti dia. Wau sampun nggih, carane mengganti katanya. Yeneng ampun wenten krune andap, pasti ke bisa digantikan oleh kata yang lain yang memiliki rasa bahasa yang lebih tinggi. Ye suba mati. Mati wenten apa malih? Padem, lepas, lebar, newater. Oh, akeh pisan wenten. Tinggal mengganti-ganti manten. Dingeh, piragi, pireng, ganti-ganti. Jadi kalau napi ngentosin malah jebos.
Nah niki inem wenten tapi bentuk lain dari inem ganti dengan inum. Merubah bentuk katanya. Inem dengan inum, rereh dengan ruruh. Panake, panak, pianak, oke, putre. Lan, nah niki lan niki andap Bapak Ibu niki ya sanes paling sering Rahajang, Galungan, lan Kuningan, Iwang. Karena lan puniki ada bentuk lain yang lebih tinggi rasa bahasanya. Miwah. Kenten. Nah makanya lan puniki andap. Kenten. Jadi kalau mereka warga sepanduk yang kantor, sapunang malih Rahajang, Galungan, lan Kuningan, Miwah Kuningan. Ring media sosial tara sapuniki. Niki mengganti. Ngoyong. Ring dia makin megenah. Tapi menang melingih. Ganti. Kenten. Dar. Nah, wonten kasarnya wonten sepun ngelek-lek ngamah. Mungkin dar. Wonten nunas. Wonten ngajeng. Wonten ngerayunang. Wonten nede. Malisiki. Untuk binatang, untuk beburon. Saburang lali. Nah niki andap. Bapak Ibu sareng sami. Wenten puniki keruna andap, iwau wenten rasa basa talang sana andap. Iraga medue. Makanya iraga wenten perlu sarang timpal-timpal nganggen bahasa sana halus punika. Rasa bahasane halus. Andap mantan sampun. Tiang, jani, ngoyong, dini. Kan biasa. Beli dija jani ngoyong. Makanya jangan takut berbahasa Bali. Anak wentan pun ini anda mana nangen. Yan. Beliang jadi tiang rokok abungkus. Tapi rasanya andap kan lagi. Yan. Pak Wayan, tumbasang. Nah kan beda nih pun halus kan. Tumbasang di tiang. Nah niki rasa mawinan dan perlu raga taler harus terus membahasa halus. Andap mantan niki raga medue oke niki mantan dumontan pun api untuk membiasakan mereka berbahasa Bali sana andap. Yan, bo maya SPP, subuh bang pipis SPP sing bayahe kan biasa nih andap pun niki sami. Gedak bahasanya cai subuh bang pipis. Beliang lelek-lekan maya SPP tusing. Nah, karena marah. Kenten. Nika rasa nika. Karena marah berarti kan panaknya bang pipis dan bayang SPP marah. Berarti angin bahasa kasar wau. Kenten. Tuh bejani sek-sek HP nih. Nah, kenten sek-sek HP nih. Karena bang pipis beliang pulsa padahal orang ini maya SPP gitu. Nah, ini andap sami. Adi beliang pulsa di pipis padahal pipis itu kelakar orang maya SPP. Andap. Rasanya andap. Angin punika dan kenapi. Ya, di kantor angin punika sareng semeton ring ruangan. Yening rampun itu dane. Jagi paum rapat wau punika nganggen sane rasa bahasane alusan malih gitu. Nggih, ngelantur diki keruna. Bapak Ibu sareng sami, tidak semua kata-kata bahasa Bali itu memiliki bentuk alus. Niki elengang. Tapi apa ya bahasa alusnya? Bani ya nganggone ya gitu. Ini tidak tergantikan. Itu yang namanya kronometer. Ya, wenten kata-kata yang hanya satu bentuknya. Kalau ada lebih dari satu baru kita harus curiga. Nengken andap nih, nengken alus nih, gitu namun. Kalau hanya satu bentuknya pakai saja. Oh.
manggihin ide pedanda nyongkok ring pinggir margine. Tapi jadi nikah sedang ngaturin pedanda. Pedanda jangan jongkok di pinggir got. Ayo. Tapi bahasa Bali ini nyongkok. Ya nyongkok. Tatu pedanda sampunang nyongkok irike. Nyongkok ini enggak ada bahasa halusnya. Nika wedan. Ida senang pesan mancing. Mancing itu tidak ada bentuk halusnya. Itu yang namanya krudamider. Boleh dipakai oleh siapapun. Biasanya yang masuk golongan niki adalah kata-kata serapan. Internet. Atuh internetnya padam. Matur jak kepala dinasnya nih. Kepala dinasnya patah itu bagus nih sekali kepala dinas kebudayaan. Atuh Pak Kades. Internetnya ring ruangan padam. Kan sede. Nggih. Nah, mali jebos ini. Nah, niki sering bes jejehe ngangen keruna mider puniki, bentuk yang satu ini. Gentosina pun jadi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, gitu kan. Busung. Ratu orang yang beli busung kepeken. Yan, beli busung mah kepeken. Teke niki pun tekeli peken ten ngabo busung. Kengken ngorang jak pedanda istri mungkin. Ratu pedanda di tiang nenten boleh numas busung. Takut bandi sih orang busung jak pedanda. Anginnya pun ten boleh numas janur atuh. Oh janur ngono kan. Padahal busung pun itu hanya satu saja bentuknya. Sepatu. Kata-kata serapan. Anggen nih ke sampunang jerih, sampunang jejah. Niki beberapa. Makin jadi karya nang tidang kedan nggih? Plecing kangkung. Ten wenten kangkung bahasa halusna. Plecing mataler ten wenten. Ya ning jukut wenten jangan. Nah niki kata-kata yang seperti ini jangan pernah kita ragu untuk menggunakan. Bapak Ibu sareng sami. Kantor. Ring kantor makin di tiang jagi. Nah jagi pasti ada. Jagi, pacang, lakar. Berarti ini pun munda-guna kebun kan? Kenten harus kita pilih. Gitu. Ya aneh niki pun ngabsen. Tapi yang ngabsen. Gitu. Ring radionya siarannya makin radio. Tapi kotak mas suara kan. Nah niki sabun. Nah niki internet. Tas, plastik, sami bu niki. Makin kocap dan dados ngangen tas kresek, tas plastik. Niki sami tas, kresek, plastik. Akeh sujatine sakewanten ring asapun apine itu dane sareng sami jejah. Iki ngajak Pak Kades upamine, ngajak Pak Kades, Kabid pas tugas lapangan pun iki numbas sate kambing Kades gitu. Kambing. Betul bahasa halusnya kambing. Nenten. Ya ning sampi wenten banteng. Tan nggih, tanja sapi nggih. Sampi bahasa Baline. Banteng halusnya. Celeng bawi. Nah niki kambing. Becikang katek nih. Katek sate pun niki. Katek. Dan wenten bahasa halusnya katek. Gulem. Gelisin mantuk atuh. Niki guleme gulem. Tebel. Dan wenten tebel bahasa halusnya. Guleme tebel pisan. Mali jebos menawi jagi gelis. Hujan sabeh. Nah, pasti ada dua bentuknya. Mali jebos ane dua punika kengken cara nengangen. Ya ning satu puniki pakai di mana saja. Untuk orang yang dihormati, untuk diri sendiri, untuk orang lain pakai. Jangan pernah ragu. Ngabsen yang di kantor ngetik
sami punika. Nggih. Sosoh keriting inggel wenten halusna dan wenten. Yen ning udang wenten destar lah. Nah, boleh jebos sering dijangkan. Lagi 20 menit. Nah, niki treknya nggih, hanya satu bentuk saja, pakai di mana saja, kapan saja. Ini sekali teh botol, iklan teh botol. Kalau ada satu bentuk, kapan saja, di mana saja, pakainya krune alus, krune mider. Satu kan malih jebos wenten krune alus mider. Kenten. Niki sane mider, hanya satu bentuknya. Yang alus mider, nah niki. Jadi rasa bahasanya alus. Kalau yang tadi netral dia. Ten wenten sourcing nih. Yeneng niki krune alus mider, wenten rasa bahasanya sampun alus. Dados anggen nyinggihang dipakai oleh orang yang kita hormati, boleh untuk diri sendiri. Gitu. Cirinya hanya ada dua bentuk. Teke, rauh. Luas, lunge. Hanya dua bentuknya. Ketika kita memakai bahasa halus, kita boleh menggunakan lunge, boleh kita menggunakan rauh. Sampunang jejah. Pak Kades malih pidan jagi lunge ke Jakarta. Lunge. Pidan. Yang pidan satu saja kan? Berarti dia mider, malih pidan. Malih ada buin pidan, malih pidan. Pidan itu di mana saja bisa dipakai. Malih pidan, Pak Kades lunge. Titiang malih kali raine, taler jagi lunge. Oh, sama saja, jangan takut. Karena ada dua bentuk. Lunge itu halus, boleh untuk menghaluskan orang lain, boleh untuk diri sendiri. Jadi ada bentuk yang dua ini. Ketika menggunakan bahasa handap, pakai yang satu lagi yang di bawah. Ketika menggunakan bahasa halus, boleh untuk orang lain, boleh untuk diri sendiri. Sekali kerunda-kerunda puniki. Pacang, jagi, ane, sarang sane, kan hanya dua saja bentuknya. Lunge, teke, ring dengan di. Miwah dengan lan, miwau, ada dua. Wenten taler, Bapak Ibu sareng sami, bentuk krune alus mider puniki, bangunnya, wangunnya nih, bentuknya sama dengan bahasa Indonesia. 5 tangan, peken, pasar, ada dua bentuk niki, bok, rambut. Enten. Yening sampun kekalih. Nah, etika berbahasa Bali, nganutin angga unggul bahasa Bali, yening sampun indik pedewekan untuk diri sendiri, kurenan rabi. Sampunang rabin titiang. Untuk diri sendiri ini kan berusaha kita rendahkan. 5 titiange, sampunang tangan titiange, tangan jerone, tangan ratune, nggih. Tangan titiange sampunang. Bok titiange mesemir. Semir, teman-teman halus nggih? Dan wenten. Mider dia. Bok titiange sampunang, rambut titiange. Rambut ratune kantun selem wenten ireng. Dua bentuk ireng. Rambut titiange ireng sampunang, rambut titiange kantun selem. Untuk diri sendiri, kurenan titiange saking buleleng. Kurenan titiange sampun karangasem. Rabine Pak Kades sampun suwe sede. Rabi untuk orang lain. Sampunang untuk diri sendiri. Jadi astun wenten kekalih kurenan sareng rabi wenten somah yang lebih kasar lagi. Niki
cirinya sane dua. Sane kekalih puniki. Nah nika sane barak-barak punika sampun titiang numbas busung ring pasar. Ide taler numbas. Numbas punika beli numbas kekalih. Miwah mangkin jani. Lunge rauh. Benjang ibi hanya dua saja. Taler masi atau mase. Jagi lakar. Nika dari sami. Ampunang sampunang malih bingung anggen ke mantan yang ada dua bentuk nika yang sampun ngalusang anggen sane patut singgihang anggen lagi taler dados. Nah, sane lintangan wangunnya ring ketiga, ring kekalih. Jadi ada 3 bentuk atau lebih, baru kita harus memilih. Pelan-pelan memilihnya. Yang sampun kekalih, yang halus pasti ke pilihan kedua. Dan ada pilihan malih kan, andap sareng halus mider. Niki, ngelantur. Nah niki makin napi mawinan jajarang titiang, mangda dangan. Supaya gampang melihat, membedakan mungkin bentuk yang lebih dari 2. Alus sor, kuruna alus, kata-kata nilai yang bernilai rasanya alus untuk diri sendiri. Iya ning alus singgih, angin nyinggihang. Niki Bapak Ibu. Niki mungkin wau je rumitan malih kidik. Satu kan bentuknya sudah lebih dari 2. Wenten andap, wenten alus sor, wenten alus singgih. Yang wenten lintangan ring kekalih, wau raga milih puniki untuk diri saya pakai apa, untuk orang lain atau yang diajak berbicara itu pakai apa. Kalau patut kesinggihan. Nah, niki mainan wenten mati, wau sana kasar bangke, mati untuk diri kita, keluarga kita, padem. Papan titiangnya sampun suwe padem. Aji niratune sampun suwe sede, lebar, lurus. Iki bau kita memilih untuk diri kita. Bapan titiangnya sampunang ajen titiangnya. Niki elegan untuk merendahkan diri sendiri. Etika berbahasanya sekali sepuluh ke. Bapan titiangnya sampun suwe, dados. Santukan suwe punika hanya 2 bentuknya. Meklo, suwe. Boleh untuk diri kita. Boleh juga untuk orang lain, untuk nyihang. Sakewanten, matinya kita ganti dengan titiang medue bape sampun padem, ide medue aji sampun sede. Ganti dia. Elengang kuning. Bapan titiangnya mepajar berkata, ide padande ngendike. Ini bedanya ini ke sampun titiang mepajar sareng ipun. Saya sudah katakan pada dia. Ide sampun ngandike sareng ipun. Sudah berkata orang lain. Nah itu bedanya. Manah titiang, kayun ide. Nah ini bedanya. Untuk titiang manah. Titiang sampun miragi. Pak Kades sampun. Tapi atasan kita mirengang. Jadi ini caranya. Mana untuk diri kita sampunang iraga mirengang. Titiang sampun miragi. Pak Kades sampun mirengang. Titiang mewaste. Wenten madan, mewaste. Wenten mepesengan, mepuspate. Ini untuk yang lebih tinggi. Untuk orang yang kita hormati. Nah niki nade nunas miwah keruna-keruna sanelianan. Nah niki pilihan-pilihan yang banyak bentuknya. Lantur mari jebos. Kidik. Nah, alus sane madil. Yening ide dane salang sami bermain aman, takut fleh, diki amun. Diki kenane? Wangune sane alus madil, tiang amun gitu. Sengcang, tiang, ten titiang, tiang. Ten sampun,
ampun. Tiang ampun medahar, tiang ampun ngajeng, sirah tiange sakit, tiang izin Pak Kades, sirah tiang aman pun. Bermainnya deki. Di keruna alus madya. Rasanya, ini rasa bahasanya antara yang alus singgih dan alus sor. Biasanya bentuknya adalah bentuk pendek. Kita sampun dados ampun, titiang dados tiang, puniki niki Pak Kades. Dan sana halusan, halusingnya puniki bukunya sana sampun kecetak. Bermenaman niki sampun. Nike ampun ten halusnya singgihnya nenten. Napi sapunapi katrane. Sapunapi banjirnya sana dibi. Napi wenten sana anyun. Sira sana ten kantun. Halusnya lebih tinggi, rasanya sape sira. Napi taler sapu napi. Miwah. Nah, ring alus madya taler wenten wangun-wangun sana sampun rasane madya, dereng, ajeng, sirep. Ring dijaga genah sirep mungkin. Ring dijaga genah sirep. Oh, deliki. Patutnya yang halus ring dijaga genah mau kolam. Iriki. Dija tongo se sirep, deliki laku sirep. Deliki laku sirep, yang deliki sirep. Oh, pun. Itu madya sami. Rasanya tengah-tengah. Wedan sirah miwah sanetiosan. Nah niki pilihan-pilihan rikala irage ngentosin miwah lantur ngubah. Nah niki sana ngubah. Wau sana ngentosin. Musuh sarang meseh, ruruh, rereh, paum, parum, tuun, turun, anggon, anggen. Niki gentos-gentosin kemanten. Rasa bahasane upami, orte, orti. Pasti ke orti sana alusan. Bales, babi, bawi. Ibi, dibi, dadi, dados. Nyan jani dadi kadis. Sire, mangkin. Kan madya niki. Sire, mangkin, dados, sepun, kadis. Alusnya malah sapa sire, sane mangkin dados kadis. Terus lebih tinggi pun gitu. Adeng areng. Sire mau dua ari niki. Sire ngelah adine niki. Niki sampun gentos-gentosin. Antiang malu, antosang mali jebos. Antosang malu benjep, antosang dumun ajebos. Tapi pas halusnya tan wentan. Ya jebos aja bos, dia karena keluar aja bos, tan wentan halusnya. Ini kan master karena pilihan satu wonten. Kalah kawan niki carane ngubah wangun. Bapak Ibu sareng sami sane kaping untat terus. Nah, rikala iraga mebaos niki sane elingang. Elingang puniki sire sane mebaos, yen Bapak Ibu dados kadis dados kabid menawi yen kala jagi mimpin rapat paum sapa sire sane keiring mebaosan, sapa sire sane kebaosan. Niki kuncinya. Sane keiring mebaosan patut singgihang tapi patut sorang. Sane keiring mebaosan telar sepunika. Cihnane ring katakan siapa yang diajak berbicara, yang ketiga punika siapa yang dibicarakan. Nah, cihna niki sane kanggen. Rikala bahasa Andap icang sareng cang punika cai. Nah niki akeh mungkin alit-alite tidak bisa membedakan cai jak nyai.
Samian ci. Ci atau nyi. Dan wenten ci sami. Sane dibicarakan iya. Oh iya terus yang masuk jani. Ci bis yang masuk kije. Ki ketika kita berbicara dengan bahasa Andap. Nah, ketika berbahasa Bali halus, wau raris raga bisa membedakan tiang napi titiang. Yang ngangen menghaluskan diri sendiri titiang. Sane made tiang ten wenten nyingihang peragan. Nggih, pedewekan ten wenten nyingihang. Pawinan ke hitam kosong. Ini kuncinya. Yang diajak berbicara sane made nika pun di Karangasem biasanya ragane ten mulih makin ada odalan. Di Karangasem kena pun made pun bahasane kan. Ragane uli dije. Biasa. Ragane ada sing mulih ibi. Yang diajak berbicara. Tapi ketika yang diajak berbicara patut singgihang, wow raris pilihan kata ganti orangnya berbeda. Jerone saking napi kita belum kenal. Nah, sang sane patut kesinggihang punika sane durung keuningin, anak sane meyu seduran, atasan sulinggih utawi pemangku. Ki pejabat yang lebih tinggi, nggih, pada ratu sulinggih mawinan niki sane sering iwang mangkene dadane sareng sami. Sesampune metemu utawi manggen Ratu Prande disapa dengan ide. Patutnya Ratu Prande ring dije mangkin ide jagi Ratu Prande jagi muput. Sampunang ide. Nggih, sampun yang terakhir. Nggih, ide. Ide nenten rao, ide pedanda nenten muput lain mangkin. Kita membicarakan ide pedanda. Kalau berbicara dengan pedanda sampunang angin ide Ratu Prande. Sila sana ngiring lain mangkin. Enten. Dan ide sila ngiring lain mangkin. Padahal ide pun namanya ide pedanda, jangan idenya yang disebut. Sapaannya Ratu Prande. Niki saya sering iwang, ide empu kan? Ide. Sana dibi panggil di tiang ide, padahal yang ajak berbicara orang kedua, Ratu. Nah lingsir, sana dibi panggil di tiang Ratu like, sampurang ide anak lingsir. Kalau kita berbicara membicarakan ide Prande, raja, ide Pak Gubernur, punika dane. Madie, satu kan sana ide punika Ratu mewah sulingge. Nika dadane, jerone, niki kunci-kunci kata ganti orang ketika kita berbicara. Nah, kaping untat. Terus yang terakhir, masih ada satu lagi? Hah? Oh, nah, Bapak Ibu sareng sami, sareng kaping untat, terdentan tiga, di tiang malisiki. Iraga kalau membawasan Bali mangde nganutin struktur bahasa. Struktur bahasa punika tata bahasa. Wenten bahasa Bali sekali usane uning yang titiang wau. Bahasane bahasa Bali sake wonten strukturnya bahasa Indonesia. Ki struktur demun tata bahasane. Sering kita dane pasti ke miar sayang mirengang ring radio. Nggih, sane mangkin wenten asiki tembang saking anak agung rakesidan. Eling dijai uang. Asiki tembang. Nike bahasa Bali struktur bahasa Indonesia satu lagu. Patutnya sana makin wenten tembang asiki gitu sana patut. Sana wantah asa punika presiden untuk titiang matur
titiang puputang antuk paramesanti. Titiang puputang, puputang titiang. Kenten struktur bahasa Bali ini. Ya, bahasa Indonesia sudah akan saya akhiri. Titiang puputang. Ini nggak sapun api ini tenjaang malih ngangen in puputin gitu. Nah niki sana sering iwang dan punapi pengater ang miwah in miwah an ajengan napi ajengang untuk nasi. Ajengan untuk makan ajengang gitu. Dan ajengan punika nasinya. Ajengang punika memakan. Kebeda sering tabanan biasanya niki. Semeton saking tabanan apun pun ngajanang sareng ngajanan patah gitu. Ring Badung ang sareng in patuh gitu. Penekang penekin, orahang orahin. Sabatang sabatin punika mesti mebinayan. Nah diki sering tata bahasanya. Sube tiang orahin. Sube orahin tiang. Kita patutnya. Jadi struktur bahasa Bali sering kali punika. Sube tiang bang nawang. Jika dari bahasa Indonesia sudah saya beritahu. Nika sana sering sube tiang orahin, sube tiang bang tawang. Makanya sekarang saya mereka. Nah nika di tata bahasa sampun ketan ring ucapan. MC punika taler sering taler sanencen kuacen A, sanencen kuacen E. Nggih. Yen ning sampun sesuratane A di belakang pasti ke bahasa Bali ini dados E. Nggih, yen ning semeton Bali Iwayan Surya Kencana dan Surya Kencana. Nggih, niki melafalkan bunyi. Majalan, mamargi, patutnya mejalan, memargi. Semua pengater kecuali pengater yang diikuti oleh satu kata yang satu suku kata. Se punika satu. Sasih yang pertama. Sasih yang pertama di penanggalan Bali. Kase, satukan se puniki satu suku kata, ka puniki dibaca ka tetap. Sasih kase, pat, kapat, dan wenten orang sasih kepat. Dan pitu, sasih ke pitu. Satukan ka punika dibaca ke pengatar. Sasih ro ini kedua. Satu suku kata, ro. Dan je sasih kero, sasih karo. Nah niki sering wenten taler sane munggah, napi sane menggah. Sampunang menggah piduke, nggih. Sekadi munggah ring cakepan, bau seperti tercantum. Munggah naik taler. Sampunang munggah hirike, sampunang menggah hirike beda artinya. Nike sering keucapan Nah nike tunas titiang keruna-keruna sanaya kecap, apun kenten strukturnya terbalik. Nike sanaya sering. Nah raris rikale irage mebebaosan jagi ngenter peparuman pasti ke saneka pertama punike mahbah Bapak Ibu sang sami membuka rapat wenten pendahuluannya irage patut ngaturang angayu bagie sampun kenten wenten penganjali sampun wenten ngaturang pengaksama Bapak Kepala Dinas sane dahat uang yang titiang, Bapak Kepala Bidang, miwah sane tiosan, sane uang yang titiang. Yang terhormat, yang paling tinggi kedudukannya dalam rapat, dados dagingin dahat.
ring ajeng. Bapak Kadis, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan sane dahat uang yang titiang, dahat kusumayang titiang durus napi jangan. Sakewanten sane sering sampuna nganggen dahat suk semayang titiang. Yang sangat saya terima kasihkan ke salah. Suk semayang sering puniki. Sane dahat kusumayang, sane dahat mustikayang, sane dayat wangiang lurus. Ini dahat, samungkinan yang di bawah-bawahnya sampunang naling mendaging dahat. Ya diasun iwang pun sampunang jejah melihat pisan gitu tan kenapi. Nggih, wau raris rikala ngenter peparuman punika palia pisan sampunang jejah hari-hari Kamis jagi wenten paum, wenten rapat ring kantor. Masapun wenten mungkin triknya hanya kalau ada satu kata pakai saja, ada dua kata tinggal pilih, ada tiga kata yang paling agak rumit yang memilih lebih dari dua. Sapunika Bapak Ibu, kali jebos menawi wenten ngiring sareng sami tetap nganggen bahasa Bali ya diastun iwang dumun saking iwang punike iraga jagi manggihin sane patut. Kirang langkung titiang nunas. Nah, titiang nunas geng rene sinampura matur suksema ring dane sareng sami santukan sampun ledang harse miar sayang mirengang napi sane aturang punang aturin sane aturang titiang ranane mangkin dumugi wenten pikenoh nyane. Kirang langkung titiang nunas geng rene sinampura puputang titiang antuk parame santi. Om santi 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 om. Inggih nunas koplok-koplok nyane malih pisan. Nggih koplok-koplok nika basa Bali nggih. Nah. Inggih dedane sareng sami sane wangyang titiang kadiasa punika sampun kebaktayang oleh Narawakia inik mebebaosan mebasa Bali kadiasa punika. Yening cudetang titiang daging napi sanika sampun katurang wau inggih punika basa Bali punika pinaka identitas. Kita nggih Pak Gede nggih. Dadosne niki patut lestariang sareng sami. Nah, napi trik-triknya nih jeroning mebasa Bali punika sampunang kocap jejah nggih. Berani mencoba, gitu nggih. Biasang mencoba, mode tegar kadia sepunika. Sane pini membuat, sane wawahang titiang, inggih punika sering-sering mebasa Bali sareng anak alit-alit. Niki sane sering diabaikan nenten kemargiang. Nika mawinan alit-alit sane mangkin, nggih titiang dados guru, niki pikobat ring sekolah-sekolah. Akehan sampun alit-alite nenten nganggen basa Bali kadiasa punika duaning napi nak lingsir-lingsirnya nenten nganggen basa Bali kadiasa punika. Nah, melarapan acara puniki nggih pengabdi niki pemerintah Provinsi Bali mangdane basa Bali nike kerajegang boyo kemanten niki usahan pemerintah Provinsi Bali nanging sampun kemargiang ring nasional, ring Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nika sampun kemargiang revitalisasi bahasa daerah. Nah, senali tunggilnyane puniki bahasa Bali. Tapi mawenan bahasa Bali punika setata kemargiang revitalisasi duaning kewentenan bahasa Bali puniki kantun aman. Dadosne sane aman makin dipelihara kadiasa punika. Nah nika mawinan iraga mangkin masyarakat Bali mangnane setata niki ngelimakang menyebar luaskan ngurdiang ring pegubogan ring masyarakat kadiasa punika. Inggih ring jroning acara puniki wenten malijebos wenten pitaken wenten taler praktik menggunakan bahasa Bali. Dadosne mendetegar mebebaosan nganggen bahasa Bali. Niki sampun ditiang keijen oleh Pak Gede sane kebaosang malijebos Bapak Ibu nggih dedane sareng sami dados pikayon-pikayon dumun
ingeninin ini sane Bapak Ibu jagi bawasang beli bos inggih punika ini membuka rapat. Nggih, membuka rapat nganggen bahasa Bali. Sampun kenten muputang rapat, nginep rapat nganggen bahasa Bali. Menutup rapat menggunakan bahasa Bali. Sampun kenten sane malesiki duaning Bapak Ibu idedane sareng sami taler terjun ring masyarakat. Sapunapi Bapak Ibu menyapa krama tamyu ring sejeroning jero suang-suang. Utawi Bapak Ibu keaturin ngangganin keluarga raga sing bisa bahasa Bali dulungin jebos. Ya dulungin jebos sapa jebos tamyune kenten kadia sepunika. Niki Bapak Ibu wenda nering widang intelektual pastika sampun boleh ke judi kadia sepunika. Nika Bapak Ibu idadani sareng sami sane mangkin nggih kawitin di tiang dumun antuk pitakean sapesire sane jagi metakian wenten pitakean apitan utawi wenten ngowohin kadia sepunika durusang Bapak dumun nggih aturang aturuni ngayang dumun sapesire pesengane raris metakean. Om Swastiastu, suksema untuk galah niki. Ampura niki pengintar acara sareng narasumber tiang nakten pasih niki Pak bahasa Bali kita nak campur-campur kede. Nggih, durus. Nggih, tiang Gus Yogis dari Badan Riset Inovasi Daerah gitu. Kebetulan dumun sebelum fungsional tiang juga kasubit adat agama tradisi seni budaya puniki. Permasalahannya wenten akeh tiang lihat ring medsos gitu Pak. Utawi ring kauripan nyata atau kehidupan nyata lah gitu. Wenten jatme sane meyuso pinih anom gitu. Nanging yen mebawasang sareng jatme sane medue yuso pinih lingsir ten manut ring kadiatmikan atau manut ring rasa gitu Pak. Napi niki ten wenten tata cara penggunaan bahasa Bali dari alit nika ring kurikulum munggah ring pelajaran atau punapi gitu. Sampunan pun menikang maturang ring kasta lebih tinggi, dresta lebih tinggi. Sareng sane medue yuso lingsiran manten ten ngulangunin kadiat mikan pirang tiang gitu. Nggih punapi antuk solusinya terkait hal niki. Nika mantan pinakian kang suksma Pak. Inggih suksma Bapak aduk pitakiannya nih. Sane kaping kalih niki titian lunas tigang pitakian. Ibu lumun nggih durusan. Nggih. Inggih matur suksema majang pengentar baos anto galas ane sampun ketiba ring pasikian titiang. Driki titiang wenten pesengane dumun nggih. ampurayang wastan titiang ni Rani Nusantari titiang driki nenten je sake pemilet saking OPD sake wanten titiang pemilet umum Ibu. Inggih. Pitaken titiang wenten tetiga. Majeng narewakil druene ring rahinane mangkin sane ke pertama duaning diwau Bapak Nale punika ngwedarang ngenenen inde pesengan kenten nggih pesengan surya kenten yening ke bawasang antuk bahasa Bali nika dados nyani surya. Nah sapunapi ngenenen inde pesengan puniki napi ke nenten preside kebebasan ring sejeroning ngucapang kenten duaning napi duaning ring sejeroning parikrama mangdane nenten iwang penampen kemanten pesengan nyane yoga adnyana kenten umpami dados nyane yoga adnyana tan yoga wastanti tiang yoga wastanti tiang ampunang sambatang yoga kenten wenten nika ring parikrama napi ke ngenenen indek pesengan nenten kebebasan indek suara a miwah e nika rares pitaken titiang sani keping kalih titiang nunas wantuan Bapak Nale pinake narewake ring rahinane mangkin mangdane nelatarang niki mangda titiang tatas taler ngenenen indek
pengiring in an-ang. Sekadi sane ketlatarang di wau duaning titiang Kemanten dados guru bahasa Bali terkadang kenten yang ring bahasa Indonesia nggih iwang ritat kala nganggen pengiring inanang niki in anang kenten nggih. Rares pitaken titiang sane keping kalih sampun ibu nggih. Sane keping 3 nika ngenenin inde wangun bahasa alus saking wianjana B utawi konsonan B kegentosin antuk wianjana W. Upami wenten nika piragi titiang ritat kala titiang nyarengin dados penuriksa ring sejeroning silih tunggil penglaksanaan pemargin bulan basa Bali wenten sane maosang wulan basa Bali kenten. Napi B sareng W nika wenten kerunan-kerunan nyane sane dados mewah nenten dados kegentosin nika manten matur suksema. Inggih Ibu suksema antuk pitaken nyane. Sane mangkin wenten Ibu ring ungkur malih pisan malih siki durusang. Wenten nggih? Wenten malih pitaken? Wau wenten angkat tangan di belakang. Nggih, ring ungkur. Oh, sampun nggih. Durusang. Inggih suksema untuk kalah niki Om Swastiastu. Om Swastiastu. Narawakya sane dahat mustika yang titiang nagingin sane sampun kodar wau. Pesengane Bapak. Oh, ampura sedurungne titiang nyinah yang raga dumun, titiang Komang Swarsana saking Biro Pengadaan Barang Jasa dan Perekonomian Sekda Provinsi Bali. Sane raina mangkin kesudi miletin krioloke rainane sane becik puniki. Nah weten sane sering titiang pria sayang ring jabo ampura ritat kala titiang niki newek ngemiliten utawi kesudi dados ugrawakia ritat kala ring karya bebanyaran utawi ring desa adat niki menten marmo ring pedewekan titiang sejatinya ne sane kaping pertama inde imbo utawi contoh niki ritat kala titiang nyapo aditi uleman sareng sami. Jadi anggen bahasanya nike ratu ide dane sareng sami sane dahat wangyang lan tresna sihin titiang. Jadi titiang marmo iki ring bahasa ide ratu ide dane sareng sami. Napi ke patut sakadi nike. Nah sampai kaping kalih niki wenten bahasa ainggih durusang utawi inggih durusang. Nika talar malesiki talar sane kaping 3 inggih punika binawata wenten bahasa Palungguh Gubernur Bali pina ke Murdaning Jagat Bali sane dahat wong yang titiang. Napi ke patut surat ini ke talar ringgalah sane becik puniki mangde narawakya ngicen titiang pemargi sane becik sane patut mangde proside angin titiang ring pungkur bekas. Angin sapunika Om Santi Om. Inggih suksema anduk pitaken nyane inggih puniki wenten sampun tigang diri Pak Gede dan pitaken mangde gelis puniki Pak Gede sampun mencatat taler sane mangkin durusang cawis inggih galah aturang titiang durusang. Inggih matur suksema. Bu Saryani. Punika taler pamilat sane sampun ngaturin Pak Gus Yogi saputapi ring media sosial. Nah niki sampun kewentenan anom-anom mangkin parioanane mangkin akeh sane nenten meduwe etika. Nah niki menawi teu tugas raga sareng sami nih. Sapunapi antuk mangde sang sane alitan mangde matur nganggen basa Bali sareng sang sane lingsiran puniki patutne nyinggihang menghormati. Santukan dari kali raga bebawasan sang sane patut singgihang punika iwau yusane lingsiran guru
sulinggih atasan iki santukan stratifikasi sosial sane kangen sang sane patut kesinggiang puniki wenten kekalih nganutin stratifikasi sosial masyarakat tradisional, ratu perande, ratu yang wenten pre ratu wenten taler stratifikasi masyarakat modern niki atasan kita di kantor bupati, gubernur, miwasane tiosan. Nah niki makin nah sekali atur titiang menawi yang ring keluarga di dalam keluarga sekali atur titiang wau sane andap mantan angin kenapi adi bapa ditu nega yang raga dados bapa pun kan terima dengan rasa bahasa yang datar pun. Nah niki patutnya talar limbakang alit-alitnya dan perlu harus mau bahasa halus gitu. Niki rasa ini makin penting gitu. Rasa punika, andap punika yang nganggen dari keluarga dan berarti bang ide PPC dan perlu nunas jinahe dan perlu sekali sapunika satu kan niki sampun ring keluarga durus. Nah sakewanten dari kala sampun metemu sareng anak tiosan napi malih durung keuningin tidak kita kenal makumawinan nika patut nih iraga menghormati nyihang sang sane durung keuningin punika. Jerone saking napi nembe rau meriki. Tumben wae mai, wae uli dije, kan niki sana nenten patut genten. Niki etika kemanten watah. Nah niki ngiring sarang-sarang Pak Gus becikang mangda alit-alite bersidayang. Nah sampunang menuntut juga kepada anak-anak untuk berbahasa yang rasa bahasanya yang tinggi. Niki taler kita sering sampun matur sareng niki kebetulan niki ketua MGMP, ketua PPDBI, guru bahasa Bali seluruh Bali. Mawinan ring kurikulum bahasa Bali ring sekolah punika mangda anut adungang. Jadi kalau napi anak alit duene melajah bahasa Bali sane andap, sayan-sayan dur mangda taler ke anutang sor singgihnya. Itu sapunika Bu. Satu kan ring sekolah mangke taler sane keutamanya anak alit duene ring sekolah mangda preside membawas miar sayang nyurat mewah sane tiosan punika tata bahasanya sampun dikurangi satu kan yang sampun doh pemargine jagi melajah indik tata bahasa mangda ke perguruan tinggi ring sekolah puniki mungkin keutsahayang mangda bersidayang membawasan miar sayang miragiang nyurat megening napi jeluwire sane praktis-praktis punika sekali raga belajar bahasa Inggris namun pang bisa bahasa Bali dan perlu belajar tense tapi malah nika sana tiosan bahasa Bali dan punika dan perlu malah alih-alih teh wah nengken kuruna duwi purwo nengken kru lengkara lumaksana nika jagruwet nika belajar ngomong kan pun kewah gitu nika ngiring sareng sami yang ngiring keluarga bahasa Bali sana andap kemana dado sareng timpal sareng meme yang ibapa di jumah nika dan perlu niki mau bahasa halus meme nunas jinahe jadi itu pasang lanjaran gitu ini kan cocok nih di bapak lagi beli yang rokok kan pisnya kone kan ada pun lagi pipis jam meme ini karena bapak yang orang beli rokok kan ada umpam ini sekali sapunika nah dari kala durung keuningin wow raris anggen pilihan-pilihan keruna sekali wow Ibu Nusantari nggih wow nggih nah niki sering ampurayang pasikian titiang tapi pedewekan titiang tapi ragan titiang. Pedewekan titiang, pesikian itu persatuan. Pesikian pecalang. Pesikian keramu istri. Yening sikian dadosan balik kidik. Yang patut nesane panih patut dewek titiang. Dewek titiang tuna pisan. Ampurayangnya. Balik jebos titiang jagi matur. Nah niki indek pelapalan A sareng niki bahasa Bali duene dumun aturang titiang seluring A sanering pungkur ketah keucapang ketah sana mangkin wenten penglimbak jagat A punika kantun kuacen keucapang A yeneng sekadi sapunika durusan pekantenannya weneng wah nama saya yoga
Ya ning titiang sila Pak Nala dan Pak Nala titiang. Itu kan saking ngelian ya. Dan wenten manggil kecuali ring Jawa Bali, ring luar Bali, ring dure Bali, nggih. Oh Pak Nala itu dari Bali. Tapi panggilnya bukan Pak Nala ya, Pak Nala ya gitu. Nah kita numpami. Ya durus ya ning wanta persiangan wanta. Nah, niki wampun. Niki sana sering. Kuncinya sapuniki dadane. An dupun nggih. An nggih, an punika ketahne kanggen ngwangun krune aran untuk membuat kata benda. Keanggen mandingan, perbandingan. Nika kuncinya. Tidak membuat kata kerja. An, ajeng, ajengan, ajeng lagi kata kerja. Ajengan pun nasi. Angin mandingang, tiang endepan, ye tegehan. Umurne Bu Saryani cenikan teken tiang. Tiang tuaan. Dan an punika. Ang miwah in punika angin kruna kriya untuk kata kerja. Dan ajeng, ajengang. Terus ajengang. Ajengin, ang sarang in aktif sarang pasif. Montore pandusang napi pandusen. Barange penekin ke montore napi penekang ke barange penekin ke mobile napi penekang ke mobile. Nika sering nggih sakewanten sampunten punapi. Ya ning saking titiang sane membawas punika saking Badung, saking Gianyar, saking Tabanan. Ngerti titiang. Wenten punyan poh mebuah. Iraga ngaba batu niki. Sabaten pohento napi sabatang pohento. Nah, nika sampun. Nggih, patah yang ning Badung campuh puniki. Sane patut yen poh wenten rike iraga ngaba batu sabaten. Sabatang pohe ento, pohe gisi niki dilempar mang. Penekang sarang penekin, naikkan sarang naiki. Jadi yang mesatu niki lantang yang lemah-lemah tadi mesatu. Nasin tedari ini angus kenen kocok. Di swargan. Nika wenten pengalu saking Badung, saking Gianyar, luas ke Kelungkung. Kenen pun, itu pengalu. Bahaya kalau salah menggunakan ang dan in di Kelungkung. Jero-jero penekin barang tiange gitu. Nak muani kita nang dagangin loh diki. Penekin naiki diri saya kan begitu artinya. Penekang barang tiange naikkan barang saya nakar nyun nika nyidang. Penekang naikkan ang nika identik dengan ang. An dalam bahasa Indonesia, in itu identik dengan i. Gitu. Tulisang, sarang tulisin, beda. Tulisang tiang jebos, minta tolong. Tulisin buku itu, tulisi buku itu. Ini bedanya antara pasif dan aktif. Nenten sami be miwah up miwah o punika dados saling gentosin. Napi malih wenten parinama istilah peraturan daerah, peraturan gubernur, undang-undang sampunang basa Baliange. Elingang niki. Bapak Ibu sareng sami upami ring kantor puniki jagi sanering Kes Bangpol mangken jagi bulan Bung Karno sampunang gentos ini untuk ulan Bung Karno napi malih sasih Bung Karno gitu kan.
Mangkin bulan bahasa Bali dan wulan bahasa Bali. Wenten bulan sane marti wulan sakewanten nenten dirike genahne. Bulan punika kakalih Masehi mangkin bulan Februari sampunang sasih Februari. Mangkin bulan Februari sasihne kaulu. Oh, kita nika bedanya. Uleman sareng atiti. Mau sireng ya? Uleman punika patot mesrana antuk upakara. Ngulemin pemangku, ngulemin sulinggih. Yening tamiu bahasa Baline atiti. Para atiti sareng sami. Oke, ten uleman. Uleman pemangku rauh ngaturin dumun Banten pengulem upakarane wenten nika binane. Bulan-bulan sampun nggih. Wenten sanetiosan batu sakewanten sampunang sami nggih. Desa Batu Madag sampunang gentosina Desa Watu Madag gitu. Wenten ulu watu sampunang gentosina ulu batu gitu. Nah niki wastan-wastan nika sampunang. Nggih. Istilah undang-undang peraturan gubernur nomor ulung dase warse siu wartu kalih tali plekutus tentang ngapunang balihange punika sami santukan serangkaian tentang pelindungan dan penggunaan bahasa Bali dan bulan bahasa Bali bangyang sepunika tidak perlu dibalikan bulan bahasa Bali, bulan Bung Karno, pesta kesenian Bali, napi Bali. Festival seni Bali Jani sampunang festival seni Bali mangkin gitu. Nah niki indek penggantian. Untuk atiti sareng uleman sampun yening melayat wenten idadane medue kelayu sekaran wenten sane rawuh idadane pare apunang atiti punika wenten istilah yang lain dipakai pare pamidare. Pamidare niki pelayat. Atiti itu undangan. Uleman undangan yang berseranakan upakara ngundang mangku niki wau uleman. Niki sering iwang ngenahang keruna uleman. Ratu idadane sareng sami. Nah niki yen ing titiang cukup ide dane sareng sami santukan ide punika sampun singgih pisan. Santukan keruna ratu kangen nyape apisanan yening wenten sulinggih biasane rawuh durusang ratu sulinggih punika taler idadane sareng sami satu kan nyape sang sulinggih kata ganti orangnya ratu raja taler pada ratu sane baku ainggih sareng inggih punika niki base wastane wenten taler pangsereman ben bedek. Gitu. Akeh sareng sepunika wenten ngosang oh inggih sekali drama gong. Inggih manten sampun cukup. Nggih, inggih idadane sareng sami, inggih. Acara sana mangkin tinjapang titiang antuk sambrama wacana saking kepala dinas sampunang manggale elengang. Kepala dinas sampunang manggale dinas. Kepala dinas. Yen plesetang dalges nak mula kepala dinas. Nggih. Kepala dinas, niki kepala dinas mula gitu. Nggih, kepala dinas sampunang manggale dinas. Bapak Perbekel, Bapak Gubernur, Pinaka Burdaning Jagat Bali cukup. Nggih. Nah niki sering mungkin sedang heboh Pak DPD ini tabe tapi sugre nika. Terus nika bahasa biasa kalau tabe sareng sugre. Ya bener anak melinggih raga menjalan sugre kan biasa nika. Tabe raga bener pelinggih raga menek di tembok tabe ratu betara titiang jagi ngalap jerungge. Bener menek di penyengkere bener pelinggih kan tabe anak melinggih talar sepunika tabe titiang jagi liwat. Terus itu kan bahasa sana biasa. Titiang sampai dibel oleh, ditelepon oleh mall yang di Gatsu tapi namanya.
living word, penggunaan kata tabe, sugre, kawitan, asana diosan, ngeten perlu bahasa ngeriki. Nah ini pilihan kata indek keruna-keruna sekali sepunika, murdaning jagat Bali, durus kepala daerah, yang Bapak Gubernur, durus, Ratu Pranda sane dahat singgihang titiang, sane iwang tadi ki, Ratu Pranda sane suci yang titiang, ide Pranda sampun suci, sampunang iraga nyuci yang malih. Nggih, Ratu Pranda sane sampun meraga suci, Ratu Begawan sane sampun meraga suci, sane dahat singgihang titiang yang paling kita hormati. Durus Ratu idolanya sampun, ainggih sareng inggih, durus sana inggih mantan sampun cukup, yang dengan inggih kesannya dramatisir. Wenten sana durung? Sampun ya? Tapi sampun tiga. Nah, ini elingang, ini kalau muka acara, muka utawi mungkah. Ini malah siki, ring penguntat sinep nih. Sana mesinnya beda betara, titiang ngiring puputang mantan cukup. Nggih, sinep titiang kirang pas. Saking ngerian titiang ngangen puputang titiang. Sinep punika ide betara jadi mesinep mungkin satukan sapun tigang raine nyejar gitu. Pilihan-pilihan keruna utawi diksi iring sejelone ngiraga bawasan, ngenter acara, ngenter paruman. Elingang punika dahat saneka pertama usan punika durus icalang keruna dahat punika sane dahat wangi yang titiang durus wowohin keruna angin iraga sareng sami ngodag kose base durus boleh betul boleh. Oke, coba udah sila uning Cek. Inggih, idedane sareng sami, iwau sampun kecawis maka sami, pitakian rewene sane becik pisan, pitakian selandurnya nih menang dumun, bal jebos yening wenten galah, jagi aturang titiang. Nggih, sane mangkin duaning niki acara workshop, nggih, mangda medaging mangkin praktek mebasa Bali kadia sapunika. Sani atur yang titiang wawu wenten puniki membuka rapat. Nggih, sampun kinten menutup rapat. Sampun kinten menyapa nggih ngaturang suksema majang ring para tamu ring jero suwang-suwang. Tawi ngangganin pisaga utawi keluarga sane nenten presiden mebasa Bali. Sane mangkin galah aturang titiang ring idedane sareng sami niki mangdane presiden mekarya nggih teks niki sampun kinten dados dibacakan nggih wacian ring ajeng taler dados langsung mebasa Bali nggih nika pini becik menawi perlu galah nggih 5 menit dan 2 kali menit langsung nggih Inggih, seni mangkin mungkah rapat yang tiang niki rapat paum sapata nggih, rapat paum niki mungkah sapunapi idedane sejeroning mungkah rapat utawi paum puniki. Inggih, galah orang titiang sepesira sane kayun metetegar puniki inggih durusang Bapak galah orang titiang. Meriki Bapak. Anggap niki anggota. Cek. Inggih suksema rantuk galah sane kepicu ring sekian titiang. Tiap perkenalkan diri mun nggih. Nawag ring Bapak Ibu sareng sami titiang pastan titiang nyoman suyase titiang mekarya ring RSJ yening RSJ niku diterjemahkan ring bahasa Bali rumah sakit jiwa kan rumah niku puri sakit niku sungkan Amagian jiwa niku kayun kadosnya patut sepunika Pak
Sapunika nggih titiang mekari ring bagian kehumasan niki. Nawak titiang niki yen iwang dulung niki diluruskan nggih duaning titiang ten naonen mimpin rapat punika nggih. Suksema rantuk galah sane kepice ring sekian titiang ring ugra wakil. Semeton sarang sami kramo sane sarang sami sane wang yang titiang niki pacang memungkah ritat kale pauman ring Banjar nggih. Kapi ngajang titiang aturang suksema rentuk kramo sarang sami sampun preside rawuh napak riki ring Balai Banjar duene jagi benten peparuman sane dahat mau tamu pacang kebawasan. Sedurung punika iring sarang-sarang nyantenang rasa angayu bagia ring ide betari sami serunan sami duaning menjandan sampun sangkanin pesuacan ide iratu sarang sami ngemanguhen kerahayuan dan kedirgayusan. Anduk punika iring nyakupang karo kalih ngaturang puja pengastuti. Om Swastiastu. Aye iratu sane suci yang titiang pemomong duwe sane sampun ledang rauh ring galas kadi mangkin punika taler iratu sareng sami sane sampun ledang rauhin ring pertemuan puniki. Nah sane banget tunasang titiang sane mangkin indek peparuman pacang kakawitin nggih. Dumadang sumadek preside memagi antar side sidaneng dorn napi sane kaptiang iratu sarang sami preside kedagingan labde karya lan sukses nggih sapunika. Sapunika menawi pedaging atur jutatang titiang ring paruman puniki menawi kirang langkung atau titiang pinake pengantar pinake peduluan puniki titiang nunas geng rene sinampura puputan titiang atau ngaturang pramo sandi. Om Santi 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 Om. Yes, suksema. Inggih nunas koplok-koplok sane keras nggih. Penyemangat niki nggih. Inggih Pak Gede durusan puniki. Bapak Ibu sareng sami, Bu Guru taler, basa Bali tepuk tangan punika nak basa Bali nggih. Tepuk tangan sareng sami. Tepuk niku basa Bali, tangan, iki tangane metepuk puniki. Nggih, basa Bali punika sampun malih mekoplok taler basa Bali gitu. Ya wenten nama sang andup-andup punika yen andup-andup nika ngandupang ten mandupang nika wenten sane ngorain punika gitu. Ke wenten kruna andup-andup dan tepuk tangan menen sampun cukup. Mekoplok taler sampun. Basa Baline mekoplok tepuk tangan nika sami patah ring basa Indonesia. Sekali pasar wau. Nggih. Suksema Pak Nyoman sampun becek nah niki sana sering wau sampun patut rasa angayu bahagia. Ring Pemprov sana sering piragin titiang, boya pirangang titiang, piragin titiang sesanti angayu bahagia nika iwang. Sesanti punika semboyan bahasa Indonesianya. Rasa sana katur, rasa angayu bahagia. Boya sesanti, hanya lambangnya saja diaturkan padahal bukan rasanya kan rasa yang kita aturkan. Nggih, sampun patut juga Pak Nyoman, rasa angayu bahagia. Nah, niki sukses nabi bahasa Baline, dumugi sukses, dumugi sami molihang labde karya. Nggih, sami labde karya puniki lancar semuanya, sukses semuanya. Labde karya sami napi sane kaptiang preside kedagingin, boya kedagingan gitu. Nah niki malih pisan nggih, kedagingin bisa tercapai. Nah nike kali mungkah paum patutnya siapa sira sana rawuh ring paum punika durus jero klian pada
Napi jalure penglingsir sane rauh lurus carce puniki sekesiki. Nika patutne ya diastun paum reng Banjar kan wonten jero upamine sane mungka wonten jero kelihan atau jero kelian lurus wonten jero mangku lurus wonten rauh saking napi wastane napi para penglingsir ring Banjar utawi ring desa dua ini lurus. Nggih, menawi sapunika sampun becik pisan. Nah, niki mainan tan perlu salah. Tapi tan perlu takut salah. Saking kesalahan itulah kita bisa menjadi lebih baik dan lebih benar. Nika mantan tan perlu makin pastika usan puniki ya pun. Dumugi sareng sami sane pesida rawuh puniki. Manggih labda karya yang sironing pemargi. Kan sebenarnya mau pupul malih sareng keluarga kalau memang jauh tempatnya. Puputang titiang sampun. Nggih, mogi sami manggih labda karya melarapan parum lainana mangkin. Kadang beres. Nggih, nika manten sukses punika labda karya. Nah, sujatene dan pun api. Yening sajeroning bebaosan punika rikale iraga lali ngesap dados namanya beralih kode. Gentosin kerunane yening ragu-ragu ngangen bahasa Indonesia sekali wau. Dulu sangkan pun punika keten. Sakewanten mang patut. Nah, yening wenten padanannya terjemahannya dalam bahasa Bali dulu sanggen yening lali ngesap ternyata nak ngalahang nih ya napun ngesap pasti teninget teman-teman. Nah nika malih pisan nama-nama rumah sakit sampunang Geria Sungkan Kayun, Puri Sungkan Kayun, minyak angin, minyak sayong, terus titiang saking soring kelapa uli beten nyuh, terus titiang makarya ring rumah sakit jiwa, terus titiang wit titiang saking Banjar Batan Nyuh terus samunang wali bang titiang saking Banjar Soring Kelapa saking Abian Sedah ya. Bener saking Abian Sedah nih. Abian Base. Nah nih dinas talar respon ke titiang sering mengguyonan dari media sosial. Bener saking dinas perikanan tapi kelautan sana dumunan ya. Kelautan, dinas kelautan tapi dinas perikanan. Dinas kelautan dan perikanan. Sapunang gentosina untuk dinas kesegaran miwah perulaman. Dinas kewanan miwah lingkungan urip. Gitu. Lingkungan hidup di LKH. Bang Yang. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kehutanan dan Lingkungan Hidup sane dahat kusumayang titiang sapunang dahat dinas kewanaan miwah lingkungan urip dinas nayang pemberdayaan nayang kan pemberdayaan perempuan nayang anak istri sapunang durusang nggih serius ane mangkin durus malih inggih sujatine bahasa Bali punika banyol-banyol nggih. Presiden angin megegonyakan kadia sapunika. Inggih selemangkin kelandorang antuk muputang rapat utawi parum nggih. Titiang nunasane istri mangkin. Wau bapak-bapak nggih. Inggih durusang ngiring mriki inggih nggih. Nusantara. Sedurung muputang tiang nunas menyimpulkan hasil rapat langsung menutup gitu. Nyutatang taler menutup kentan. Inggih nika. Inggih nyenahang dewek malih titiang inggih matur suksema untuk galas sane sampun ketibar yang pedewekan titiang
Wastan titiang Niluh Putu ni Rani Nusantari, titiang makarya ring silih tunggil sekolah SMA ring Denpasar miwah penyiar ring silih tunggil radio. Inggih. Inggih sanemangkin titiang pacang muputang parum diwau nggih kenikain. Inggih kawitin titiang. Inggih dedane sareng sami sane sampun rawuh ring sangkep utawi paruman rahinane mangkin. Sedurung titiang muputang parum utawi sangkep rahinane mangkin, titiang pacang nyutetang ngenenin inde daging publik bagan sane sampun memargi diwau. Inggih yening cutetang titiang sane kepertama idedane kerame sareng sami. Mangdane tunas titiang mangdane preside rawuh ring tanggal 21 Februari nyarengin pemikukuh kelian dinas sani pacang kelaksanayang ring Balai Banjar. Pecutatan sani keping kalih inggih punika idedane sareng sami mangdane ring soang-soang jero soang-soang preside milihin lu organik miwah non organik duaning puniki pacang wenten pemeriksaan saking dinas ring tanggal 21 Februari. Inggih wantah kadi sapunika paruman utawi sangkep rahinane mangkin. Suksema aturang titiang majang ring idedane sani sampun rawuh taler titiang nunas gangrene pengampura. Anto sahananing kekirangan atur titiang ritat kaleng enter paruman utawi sangkep rahinane mangkin. Mako sananing atur titiang nguncarang para mesanti. Om Santi 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 Om. Inggih. Kadia sepunika Pak Gede durusang mungkin. Iya neng anu dados penyiar dilawan. Oke, sampun patut sakewanten wonten akidik nggih. Satukan Bu Nurani nggih, satukan dados penyiar nika sering nggih menawi wonten komunitas penyiar ya kala metemu tunas titiang mangde ngubah struktur kata kumpul tapi biasanya frasenya kumpulan kata asiki tembang punika dados tembang asiki. Nika tunas titiang masukkan mangde satu kan ketah penyiar duwene mangkin nika sane keucapan tembang asiki. Wenten krune turekse untuk pemeriksa nika penurekse. Sane jagi keturekse akan diperiksa sane jagi turekse. Nika mana siki? Ten kenapi saking mangkin pasti ke bejangan ten puniwang enten sampun tureksain titiang sudah saya periksa. Balik tureksain titiang sampun titiang turekse iwang menaris gitu strukturnya. Nah sekali sapunika sampun becek pisan. Nah itu dane sedang sami pasti ke nggih titiang kantos mangkin taler kantun melajahang pedewekan. Dua dengan sapunika sampunang malih pisan ajareh jejah iwang. Santukan malih pisan saking ngrike raga melajah sareng-sareng mangde basa Bali duene sayan-sayan rumaket ring pedewekan ring ragan pereragan idedane sareng sami. Menawi sapunika wonten malih wonten kantun kalah. Oh nggih durus ya Inggih. tadi petaket. Kadia sapunika wau sampun kesudutan malih oleh Narawakya. Sane mangkin wenten mebebaosan nggih ngaturang suksema majang ring para tamu ring jero soang-soang rikalani ngawentanang acara kadia sapunika menawi acara melaspas menawi utawi acara napi kan lu bulanin nggih digang sasihin menawi nggih sane mangkin galah durang titiang dados lanang dados istri sakewanten sane muda
Nggih, sane pilih muda menawi nggih. Yandan kangkat sane lingsiran kadya sapunika. Nggih, inggih durusang dedane sareng sami durusang. Umpami nggih titiang medue karya titiang dan bisa dan bani dan matur kenten ring dedane kramo sane rawuh sampun mekarya ring jumah titiange Bapak utawi loh dulungin je dadi raos nggih matur je bos ring dedane ne sane rawuh mriki kenten nggih. Aduh yang sing bisa panten kinten nggih jadus mangda sayaga setate rikalani raga keician kesempatan kadiasa punika. Inggih sapesira nggih sane angkat tangan mangkin. Sinambi nyantos ane purun matur ngaturang suksemaning manah majang ring sang sane rawuh rikala dedane medue karya durusang sakawanten sedulurna niki wonten menawi pengaruh bahasa Indonesia, struktur bahasa Indonesia rikala dedane mabebaosan. Sekali wau sampun puputang titiang puputang sekali sapuniki. Wonten taler ring pewilangan angka saking pat diri 4 orang 4 diri bahasa Bali ini nenten 4 diri punika wonten ang malih 4 dados petang 3 dados tigang enten 6 bangyang 6 4 dados petang diri wonten petang diri sulinggih sane muput karyane duk punika sapunang 4 diri. Kalih diri nggih. 3 diri iwang, 3 diri, 6 diri, 7 wonten eng. Wonten bilangan pecahan. 2,5 karung dalam bahasa Indonesia. Bahasa Bali ini 2,5 karung iwang. Bahasa Bali ini 2 karung tengah, pecahannya di belakang. Ini kayak yang bilangan pecahan, bilangan pahan. Beliang je meme kain a meter tengah dan tengah 2 meter tengah. Dan 2 tengah meter, 2 meter tengah. Dan enten nggih. Nika sampun belas, nah niki balik pisan. Belas sareng welas. Nika ring bahasa Jawi wau wenten las wilangan las punika keucapan welas. Ring bahasa Bali kantun manggeh belas. 14, 15, 16, dan wenten 16. Ring bahasa Jawi wau wenten. Nah, mawinan ini sekali atur kita yang wau tidak semua bahasa Bali memiliki bentuk halus. 14, likur terus dan wenten dan yening dase, kalih dase, nggih, 2 dase, kalih dase, 3 dase, 3 dase. Karo belah karo sigar benten 400 samas terusan. Nah nike benten sana jagi benten niki Sira sane jagi nagingin ngaturang suksema titiang tunjuk niki. Kayen titiang tunjuk nggih. Tunjuk titiang dados Niki harus dagingin dan puput niki dan workshop rahinane mangkin kadia punika.
menawi wenten menawi marme kantun kayune jagi ngaturang suksema yen ngidadane meduwe karya utawi upekara mangkin ngaturang suksema maka didadane dados panitia bulan bahasa Bali mungkin ngaturang suksema ing didadane sanes sampun rawuh nyarengen loka karya puniki ya kre loka gadangan nggih Nah, terus niki diubah niki malih mangdane lebih ringan kali ya sepunika. Niki ngaturang dan suksema nggih lebih napi usane komunikatif nggih Nggih. karena duaning niki loka langsung karya terakhir sarang semeton Bapak Ibu idedahane sarang sami. Nggih durusan menawi Pak nggih terus Pak yang di tiang mana? Ha, nggih mana suksema di tiang ngaturang niki. suksema ing didadane Nah, semeton lah sareng sami. niki sarang sami. Nggih durus Bapak. Enggak, atau kenapi Pak, Iwang dan kenapi. Ya. Swastiastu. Titiang memperkenalkan diri. Adan Titiang Agung Rai. Terus Titiang Inggih. langsung nyela gini nggih. Inggih. Titiang memperkenalkan diri, Titiang nguningayang pedewekan. Inggih ampura niki Titiang wau melajah niki Bapak Ibu inggih. Kanggian napi akeh pelih niki nggih Bapak Ibu. Ampura niki Titiang wau setahun niki bergabung ring Pemprov Bali. Sedurungna Titiang ring BRIN ring Jakarta. Inggih. Titiang nyoba niki nggih Bapak nggih. Inggih Bapak Ibu sareng sami semua Bapak Ibu sampun rawuh ring acara bulan bahasa Bali puniki. Mugi Titiang ngaturan suksemaning mana Bapak-bapak Ibu-ibu sampun meluangkan waktu, sampun ledang rawuh meriki walaupun Bapak Ibu dan pulih SPPD. Mugi-mugi Bapak-bapak dan Ibu-ibu lebih pulih ilmu seneng sampun rawuh meriki walaupun ini ngeramein acara puniki. Titiang sendiri juga senang sekali boleh melajah dari akeh ring Bapak Ibu narawakil puniki. Dadosna Titiang niki tumben Titiang niki ngikutin acara ten kiap biasanya Titiang len menghadiri acara-acara workshop napi ring instansi lain niko biasanya terus nulis jam kan niki kok tumben Titiang niki HP Titiang tinggal. Jadi punika Titiang napi punika yang tidak dapat Titiang sampaikan, mogi-mogi niki Bapak Ibu sane sampun rawuh niki pulih pesuecan ring Ido Sang Yang Widiwaso, tapi pulih ilmu sane becik dan ilmu puniki dados diterapkan ring masyarakat tentunya ring Bapak Ibu benjang sampun pensiun dados pengurus ilmu puniki akeh gunane punika yang dapat Titiang sampaikan. Gua ngemaling taluh satwa bawa aduh salah tapi satwa bawa sampun suwun inggih punika atur Titiang sinap antuk para mosanti Om Santi Om. Niki luar biasa niki Bapak sering ring Jakarta ten nganggen bahasa Bali Bapaknya jarang-jarang. Ketika ring Pura Rawamangun mungkin ketemu semeton Rika kaya sepunika. Nggih becik pisan niki. Tepuk tangan malih pisan majare Bapak niki nggih. Koplok-koplok tiang sepuniki maknane seni ring sirani pembelajaran sering menggunakan koplok-koplok. Maknane lebih kalau kita mau sang koplok-koplok anak-anak lebih tertarik kan dan angin lucu. Oh koplok-koplok gitu dia padahal niki taler kangen ring pegubugan kadia sapunika. Nah tepuk tangan taler becik kadia sapunika. Nggih durus Pak Gede. Bawasan mungkin. Susuma Pak. Ya diastun suwe melinggih ring Jakarta. Dadosnya raga dados semeton Bali pasti ke sekekidike mangda uning bahasa Bali itu sebenarnya. Ya dia kan diwang dan pun api sekali malih pisan. Dan tekeni hukum pidana Pak. Aman. Nah, asapunika Bapak Ibu sareng sami rikale ngaturang suksema suksemaning mana mantuk ring idadane sareng sami sampun nyepihang galah dados nyepihang galah
membagi waktunya, meluangkan waktunya. Nyepih itu membagi. Nyepih hanggalah, ledang rauh, ring titiang medue karya, rainane mangkin. Nika mana? Hari nika halusnya rainane, raine, elingang Bapak Ibu, pelafalannya, yeneng wenten keucapan a ring pungkur punika keucapan yeneng poleh pengiring malih mewali dados a. Bape dados bapane, raine dados rainane mangkin. Nika pelafalan yang benar. Sakawandan yeneng kantun dan kenapi. Dengan itu yang aturin sana becek a mali rainane mangkin. Yeneng kantun rainane nah nika iwang kidik tapi tan kenapi. Nah nika sampun ledang nyepihang galah rainane mangkin rauh meriki ngerauhin titiang medue karya pianak-pianak titiang mepandes rainane mangkin. Suksema dahat taler antuk. Nah niki antuk sarang oleh nggih. Antuk oleh yeneng diikuti oleh nama orang oleh. Kalau diikuti oleh bukan nama orang antuk. Dahat suksema taler antuk pengrestiti doa. Antuk pengrestiti ide dane iwang malih pengrestiti ide dane santukan pengrestiti milik ide dane patut dagingin ne baju tiange iwang ne bajun tiange pengrestiti ide dane pengrestitin nah kenten yang bahasa Bali sana patut yang kantor sapunika bangyang dumun gitu kali pisan suksema dahat antuk pengrestitin ide dane sareng sami santukan melarapan antuk pengrestitin ide dane sareng sami karya mepandes titiang medue pianak asapudang titiang medue oke pianak sampun memargi antar labde karya sidaning don cukup menawite menawite niki barangkali menawite wenten atur titiang sane nunten munggah ring pekayunan inggian ring penyape penyangre titiang medue keluarga titiang nunas gangrene sinampure. Sabun di kemantan malipisan suksema dahat aturang titiang ring keledangan antuk keledangan pengrauh ida dane sareng sami titiang ngangkanin keluarga iriki ngaturang parame santi pun cukup intinya mantan dipegang dan susama Pak sampun mau usaha dan pun api malipisan santukan suwe ring Jakarta dan pun api sampunang suwe sini Jakarta sana sampun suwe ring Bali taler nenten sami sana becek gitu. Nah nika proses titiang nanen ngesap Pak mau bahasa Bali ngesap mau bahasa Bali titiang duke sekolah ring Bandung tiang ring terminal Cicahem sadangkalih dan jagi ngerelah angkot kembali ke Dago kaden titiang ring kantor ring terminal Lumbung gitu. Wenten petugas parkir takan titiang Pak ring DJ nih ngerelah angkot ke Dago gitu. Kipak-kipak ipun santukan ipun dan ngerti bahasa Bali gitu. Nah ini pengalaman titiang nah taler ketemu titiang ring Bandung diangkot titiang sareng teman satu angkatan kebetulan jurusan Jawa kuno anak Bali titiang mau bahasa Bali sareng kali ternyata diangkot nike wenten anak Bali sana sapun suwe di Bandung melihat kita berbicara bahasa Bali langsung anak niki anak SMP niki Pak saking Bali nggih nah niki pun identitas kita ketahuan di sana niki mawinan pentingnya bahasa Bali biar diaspun iraga wenten ring Jawa Barat ketika naik kendaraan wenten semeton Bali pasti titiang ring Perancis pun niki
Nah, Bapak Ibu sareng sami, kebetulan titiang pendiri bahasa Bali Wiki, bahasa Ibu Wiki, makin bahasa Bali duene sampun dipelajari di 85 negara melarapan internet di bahasa Bali Wiki. Saking Amerika, wenten wau rawuh ke Bali, kebetulan dia belajar bahasa Bali dari Wiki, dika wenten contohnya ngucapang niki, contoh kalimat, wenten videone. Saking irika ipun belajar ke Bali ampun bisa ya mau bahasa Bali gitu. Nah, mangda nenten dari siraga sana di Bali dan bisa mau bahasa Bali gitu. Nyalit mana titiang garis gitu. Dan yang sapunika ngiring sareng sami sebisane niki, nggih. Sepatutnya raga sareng sami angin taler bahasa Bali nih. Mangda di bulan bahasa Bali nih kan angin bahasa Bali gitu. Utamanya nih seraine ring keluarga. Ini kan tunas titiang, ring keluarga mantan satu kan yang sampun medal saking pekarangan pun iki. Sampun multi etnis, sampun pun alih-alih sareng semeton Jawi, semeton Sasak, miwasan lianan, sampun pun di keluarga kena raga ngerajagang bahasa Bali dua ini. Menawi sapunika Bu pengantar bos. Inggih kadia sapunika. Tadi wau enten sane unggahang tangan pas yang mutakian. Inggih galah ada orang titiang Bapak. Om Swastiastu. Tiang nyinggih raga sedek niki. Nama tiang Wayan Widastra. Tiang tugas ring Biro Pamkustra Provinsi Bali. Niki wenten tiang aneh banget. Kayun tiang kiring internet. Ini pengucapan bela sungkawa. Dumun sering tiang wajan ding internet Facebook ke dumugi amor ring acintia. Nah, setelah nika wenten walih workshop dibahas dumugi amor ing acintia ten dados ngain ring. Kemudian urusan nika wenten malih amor acintia ten dados dumugi sang palatreng mulih kena sane becik enten malih. Niki mebeli banget di ring grup WA niki. Sanejan sane patus sebenarnya niki kan. Didangdan purun mesti nyawa ten patut ditang menang beliau ngeten. Sire sepatut ken tian niko mata sane patut dunas sedang suka mau. Pak Wayan, Pak Nyoman. Wayan Widastra. Bapak Ibu sareng sami Diki sampun. Napi je sana wenten ring tetangga sebelah. Pang wenten sediraga gitu. Terus sama dia dumun ten wenten nggak rajang raina nyepi kan ten wenten warna kan di dauh tukar yang dimintakan dauh tukar kan dauh tukar kan pun rajang warsa anyar karena wenten nikah selamat tahun baru kan. Wenten alhamdulillah mereka malah wenten astungkar macam-macam. Terus becek pun nih becek mangda bahasa Bali ini berkembang. Tan wenten dumun anak mau sang ngucapang amor ing tapi amor ring nah tapi malih sesuratannya malih nah niki pun wenten malih sana ekstrem nggak boleh kita walaka mengucapkan itu waduh nah niki kan pengaruh bahasa tiosan sana ngeranjeng ring budaya bahasa miwah budaya niraga sareng sami mangde boleh kena sana becek supaya dapat tempat yang baik di sisinya kena balik iraga tan wenten di sisinya menyatu gitu. Nah niki kan yang ngiring agama niraga gitu.
Nah niki yening iwangang dan iwang patutang taler kadang-kadang ten patut gitu. Niki iraga mungkin mangde Bapak Ibu sareng sami ngayunin titiang taler kemanahin sareng sami wenten makeh carane ngucapang bela sungkawa puniki ring bahasa rasa kasungkawan bahasa Bali wenten sungkawa sedih rasa kasungkawan ring sejeroning wenten sang sane kelayu sekaran sekar punika taler tubuh artinya tubuh punika taler bunga mawan kelayu sekaran adalah orang yang tubuhnya sudah layu mawan wenten kelayu sekaran meninggal dunia. Wenten mau sang mangde sang palatre, dulu sang palatre yang sana meninggal, sana sampun ten kantun. Manggih pemargi sana becek mesikian sareng sang sangkan paraning dumadi, durus patut nih ke becek nih ke kuanten. Nah, dike kuanten aengsan asane kenten pun mogi mesikian metunggalan sareng sang sangkan paraning dumadi durus. Mogi amor ing acintia durus ka artinya padah sami. Dumugi lah yening titiang. Mau saha mau bahasa Bali. Dumugi landuh nyujur sunia loke. Dumugi dengan senang gembira hatinya mencapai ke jagat sunia lurus dumugi landuh nyujur sunia ke nah niki sana sering iwang napi amor ring napi amor ing yen titiang tentayan nyurat amor ing tentayan nyurat amor ring gitu satu kan ring bahasa Bali ring aksara Bali sesuratannya amoring gitu. Niki bahasa tenganan menjalan yen titiang amor ring patut amor ing taler patut sesujaten nih amor punika kan bersatu amor punika campuh dados sasiki amor ing punika pengater bahasa Jawi kuna bahasa Kawi ring punika pengater bahasa Bali maka kalih patut punika sujatene genten bahasa Bali ini aor, taler wenten, aor, amor punika patah, aor, ring, amor, ring. Titiang nenten jeung iwangang, patut punika sami. Yen titiang nenten nahanin nulis di titiang, amor ing tenanin, amor ring tenanin, yen titiang dados sangasiki. Satu kan ring sesuratan bahasa Bali ini, rien, amor sareng ring, erne kesurat apisan, ingne atep. Yening titiang, yening dane jadi masahang durus. Amor ing niku sami patut sujatine. Tapi lagi ngangen bahasa Bali, tapi ngangen bahasa Jawa kuno niku mantan bahasa Kawi. Yening bahasa Kawi ing, yening bahasa Bali ring gitu. Yening bahasa Bali taler wenten pengiring ing taler. Yang artinya sama dengan ring gitu. Purnamaning, rikalaning. Gitu. Sukating gitu. Atap punika engne gitu. Mawinan titiang nyurat engne atap pun. Sakawadan yang itu dane jadi masahang ing sareng amor durus. Ya nganggen ring dan iwang. Sadukan punika pengatar kruna pengarap kata depan bahasa Bali ring dan iwang. Mangde poleh genah sane becek dan iwang Pak Payan. Durus mandan api ya becike. Yang titiang landuh nyujur sunia loke. Nge. Mesikian ring sangkan paraning dumadi. Nge. Ini kan rasa. Paling pisan rasa. Sapun api rasa punika. Keucapan nganggen keruna. Malih pisan punika durus. Ulang tahun. Rahajeng wanti warsa durus. Sampun kenten tahun baru. Rahajeng warsa anyar. Patut. Swasti nawa warsa patut punika bahasa Sanskerta. Swasti punika selamat, nawa itu baru. Warsa tahun selamat tahun baru. Rajang warsa anyar masih patah artine durus. Sakabana nika wau raja
geria sungkan kayune punika sampun nangeh. Nika make selamat pagi rajang semeng, rajang sanje sore, wengi rajang wengi. Sane napi wastane menawi kirang pas nika tengai. Tengai punika dan wonten bahasa halusna. Mangken sampun tengai. Siang punika dua artinya dalam bahasa Bali. Siang bahasa Indonesia, terjemahannya dalam bahasa Bali tengai. Sakawanten arang anaknya nganggen rahajeng tengai. Akehan nganggen rahajeng siang. Napi mawinan. Ring bahasa Bali di punika wonten keruna siang yang artinya dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Ini ke siang wastana. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Mawinan wonten keruna siang dalu. Nah, melarapan punika raris kata siang ring tengai punika kangen ring selamat siang. Siang saneka pertama marti dari pagi sampai sore, matahari terbit sampai matahari tenggelam. Siang kedua artinya palas. Suba mesiangan, suba palas, sampun dados balu utawi janda atau duda. Mesiangan, mepalasan. Kesiang juga artinya. Nah, rahajeng siang durus anggen, rahajeng sore, rahajeng wengi, rahajeng semeng. Apunang rahajeng semengan, lebih kasar dia bahasanya. Rasanya lebih di bawah. Semengan, putuskan annya jados semeng, rahajeng semeng. Tiang semengan subuh masuk. Semenge mangkin, semeng. Apunang semengane. Yang rasa bahasane diangkat malih. Semengan alusnya semeng, sanje, sore, wenten sande dalam siki. Sampun sande tapi jarang dipakai. Yang dipakai punika sore, rahajeng sore. Sande kale. Nah niki sande ini puniki menawi te kambil saking sandie pertemuan. Kado sande, karena sande kale punika sanje, sering ampun sande mungkin kenten guys. Sakewanten sane ketah sampun sore. Punika Pak Wayan durus anggen manten dan malih pisan terkena hukum pidana Pak. Wenten malih? Iya malih siki. Inggih Bapak diurusan. Nggih. Iya suksema untuk galasan itu. Titiang aturang suksema ring narawakya Pak Nale sampun ngejanin pewarah-warah utawi piwastane pencerahan iki ring sejroning pacang laksanaan titi basa ring sejroning koripan sepunika. Nah niki sanip pacang tunasang titiang niki indik sejarah demunnya ampura niki duaning makeh bahasa Bali punika patah ring bahasa Jawa. Dan nah niki napi wenten akulturasi napi nah niki tidak nuna sejarahnya sampun napi sampun jantan wenten titi bahasa mekadi sorsinje sapunika napi wenten hubungane sareng napi wasane kaste puniki Brahmana Ksatria Waisya Sudra sane wenten ring Bali sapunika sampun jantan inik titi bahasa sane wenten tingkatan punika wenten halus kasar lan sane tiosan nah niki ring media sosial makadi ring nawak niki ring napi wastane ring drama utawi ring media tradisional arjo lan sane tiosan niki wenten bahasa-bahasa sane nenten patut kepireng ring semeton-semeton alit-alit sapunika nah niki wenten pikobat sapunika nah sapunapi Pak Gede selaku narawakya riki memaknai sapunika kewentena sapunika. Nggih, nika manten sane katurang titiang suksema. Nggih.
Inggih, Pak Gede, galah ada orang di tiang, jurusan. Suksema Pak Nyaman. Puniki indeks sejarah. Bahasa Bali ini mangkin punike merupa perkembangan pengelimbak saking bahasa Bali rien pastike saking yeneng rerehang ring pengelimbak abjagat bahasa Bali baru sana mangkin seusan zaman kemerdekaan nika sana ke bawah bahasa Bali anyar mangkin menawi itu sana jaga tahu anyaran malih kena. Nah, penglimbak punumun punika bahasa Bali sana mangkin mawit saking bahasa Bali kuno, bahasa Bali sana kuno dumun nikang titiang. Ini dari segi waktunya dumun, sejarah kronologi masanya. Saking bahasa Bali kuno punika sedikit sekali yang sama dengan bahasa Bali sekarang. Sedikit. Bahasa Bali kuno nika pada zaman sebelum kerajaan Bali Tengahan, datangnya pengaruh Jawa, pengaruh Majapahit, punika bahasa Bali kuno nika kanggen rikala punika antuk semeton Bali mula. Akeh mangkin kepanggihan ring sejarah ring prasasti. Arang pisan rawuh ring bahasa Bali. Wenten bahasa Bali Tengahan wastane nika wau raris mencampur saking bahasa Jawi. Rawuh raris pengaruh baru modern mungkin bahasa Baline mencampur antuk bahasa daerah tiosan taler bahasa asing. Nika sana baru. Nika kalau perjalanan pengaruh bahasanya. Indek anggah ungguh bahasa, nah makin raris. Bahasa Bali sanerien sane kangen oleh semeton Bali zaman Bali kuno punika kuastanin bahasa Bali kuno. Bahasa Bali kuno puniki akeh ketamiang banyak diwarisi oleh Bali Age yang tadi. Age nika gunung artinya. Bali mula nika Bali anak Bali ane pertama di Bali nika pun madan Bali mula. Semeton Bali mula rien mengenah ring pesisir taler wenten ring pegunungan. Ngangget bahasa Bali kuno. Keten nggih Pak. Nggih, bahasa Bali kuno. Nika yumu pakatahu sarbu kieu naki wenten parpadahe tukang kedang nika parpadahe maksudna. Niki kangen. Abad ke-14 abad ke-14 duk Bali kekaonang oleh Jawi Majapahit, rawuh puniki Majapahit ke Bali. Semeton Bali mula sane megenah ring pesisir, megingsir bergabung dengan semeton-semeton Bali Age. Bali mula sane wenten ring gunung. Mawinan mangke dados Bali Age. Bali Age nika Bali mula. Sakewanten mangkin megenah ring pegunungan ke bawah Bali Age keten. Age nika gunung. Age punika lama kelamaan akan berubah menjadi ke Age nika ke gunung ke Aje dados Kaje. Mawinan anaknya di Beleleng orang Kaje punika selatan ke gunung larinya. Gunung nika kan di tengah-tengah. Kenten. Nika di Bali kuno. Rawuh raris pengaruh Jawi sesampune Bali takluk oleh Majapahit, wau wenten rawuh niki semeton saking Majapahit ke Bali. Ngeten. Nah, sane puniki makte wenten Brahmana, wenten Patih, Punggawa, sami iki mungkin klasifikasinya sampun berubah memiliki struktur masyarakat Bali yang ring
Baliaga nika kesamen sami. Patah mawinan tan wenten bahasa halus nika. Niki mungkin wenten matur teken raja, oke ne bahasane. Niki bahasa halus puniki sami wenten teng Jawi. Nika buktinya bahasa Jawa kuno. Nah niki sane mempengaruhi bahasa Bali mawinan dados Jawa Bali tengahan, pengaruh bahasa Jawi, raris wenten bahasa Sorsinggeh raris gitu. Niki yakti pengaruh Jawi. Yang dumun ten mawinan nak bahasa Bali aga ten wenten orang ngajeng pasti ngamah kan tawang absen. Kejar. Genten tabia ten orang pedes. Genten tabia nika pedas bahasa halusnya. Genten. Nika ciri nih memang sekali sapu nika. Setelah Bali takluk oleh Majapahit lah mulai datangnya pengaruh nika karena boy niki pun yang bawasang kasta nggih dan yang bawasang warna nggih. Wenten dari nika pun sulinggih, tahu kan wenten begawan, wenten pepatih, wenten preratu mawinan. Jadi kalau matur punika bahasa rasa bahasane sana kangen mediosan. Sedurungnya tan wenten. Mulai raris kangen gitu. Sana nika a sami gitu. Sana ring mangken gitu. Ne a kantun mangga. Nika mawinan taler. Nah niki lah sejarah niki bahasa Indonesia singkat mana niki. Santukan ring Bali puniki wenten dataran wenten age. Dataran negara Tabanan Badung Denpasar Gianyar Bangli Buleleng Klungkung Karangasem taler medue logat metiosan genten kareng ngelod pasti penuli Badung punika Denpasar kareng ngelod gak pede gitu pun itu di Patabanan ampun pun di Bapok hijau pun di Jembrana hilang ben kan ngeloda ngajana. Ini kan masing-masing mempunyai di Karangasem ampun kakinya kakinya beli kan orang karena pengaruh Lombok, pengaruh Sasa dan metios-tiosan Baliaga malah antara Baliaga yang satu dengan yang lain juga tidak pernah sama. Adi Nusa ampun penlen kole. Dan di daerah Buleleng kamu itu engkau, di Sembiran engkau, di Pedawa ko, Keja di satu sisi Keja, di sana Kejapa. Penelitian tiangnya bahasa Bali waktu tiang berkarya skripsi itu pun penelitian tiangnya seluruh bahasa Bali dialek Baliaga tiang teliti perbandingan antara Baliaga yang satu dengan Baliaga yang lain. Nusa paling lain. Nah, nika mawinan pengelisir raga di Bali tahun 1974 punika sampun maut sahe yen ketemu makin anak uli sembiran cang ke Jepang ko anak uli seraya cang ke jauh ke kenen men bukan dari ke makan dari ke makan di Denpasar ke Karkija ke makan ini kan salah satu pengaruh bahasa Baliaga. Ake di Beleleng, oke, metios-tiosan, ko, engko, kole, eda, ketemu uli Nusa. Mungkin anak uli Nusa ketemu anak uli Bugbog, uli di Serangan, malah udeng ketemu di Serangan. Karena pengaruh Bugis, wenten uli Beleleng, wenten uli Sidetape, Cempage, Tiga Wase, uli negara kumpul lantas di Badung, mekejang apa dialeknya pedidi tanpa ngerti. Enten, mawinan wenten laris bahasa Bali baku yang standar punika sane ke pelajaran ring sekolah. Nah, wau laris raga bersidayang makin begendu rasa sareng sami puniki sakade mangken. Yang titiang angkat bahasa Seraya uli semangan 100% itu dan ngerti. Gitu. Nah nika
Malih pisan titiang saking Seraya dan meresidayang saking rien nganggen angga ubu basa santukan melajah persida akidek kantos mangkin. Punika taler mawinan malih pisan tunas titiang sarang-sarang melajah. Sampunang je titiang sane mewet Bali. Kebetulan titiang ring sastra Bali unut, ada puluhan sarjana sastra Bali yang bukan dari etnis Bali. Tamat. Ada sarjana. Mungkin wonten PNS di Jakarta, wonten saking Makassar, saking Palembang, saking Lampung. Orang Lampung sendiri. Sane ring Makassar, polih kuranan aja ke ring Bali. Nika saking mahasiswa pun cacep ipun mau bahasa Bali. Santukan panak tuan rumahnya demenina kan. Jadi saya ajak mau bahasa Bali, makin keduduk mantu ya di Bali. Kan. Nah ini ke orang lain saja berusaha belajar. Wenten saking Jepang sih bangken dados profesor, itu yang paling ngajain dumun. Namanya Profesor Mayuko. Ini ke ampun dua saja bahasa Bali. Nah ini ke mawinan titiang iraga di Bali patutnya jengah gitu. Ngiring sarang sami gitu. Sampunang lali. Yang makin menawi dadane kantun telat. Wenten medue oke, medue keponakan, medue putu. Terus ajahin okan-okan duene, putu-putun duene. Mau bahasa Bali utamanya ring keluarga. Ini ke karena pertama ini sejarah Pak Sapun Pak ya. Pasti ke punika pengaruh saking Dura Bali saking Jawi. Undek ring medsos nanti ki sampun. Napi wasane, titiang sering napi wasane inbox. Wenten konten-konten kreator. Nika pun sekali atur titiang wau, cek mekejang bahasa alusanga gitu. Kayak kambing bahasa alusanga, wedus nika bahasa Jawi. Dan ampun kenten jeriji alusanga gitu. Dicarikan padanannya dari bahasa Jawa kuno. Inan lima, wah cek sampean niki dijek aden man gitu. Nah niki karena nenten keuningin bahwa dalam bahasa Bali punika wenten keruna midar hanya satu bentuknya. Gitu. Yang sampian sapunika kan mewah, raga tambah kewah dari bahasa Bali, tambah plaibina bahasa Bali gitu. Nah nika ring medsos akeh sekali sapunika. Mau usaha mangde sami ke alusang pemuputnya iwang gitu. Fami keruna sinalih tunggil. Dan wenten keruna sinalih tunggil, silih tunggil sana wenten. Yang sinalih boleh seselanin dari keruna salih, dados dan wenten keruna salih. Gitu. Patutnya jagi mecikang, pemuput, iwang. Gitu. Ke sekali-sekali sapunika. Wiakti ring medsos wenten sekali sapunika, ngiring sarang sami, makin ditenin sarang sami mangde alit-alit duene para yona duene elingang tan perlu tan bahasa halus gitu. Ampun gen nyak mau bahasa Bali andap kan pada timpalnya ampun sampun becek kan. Nggih sapunika sane keperluan punika sekali ngenter acara, ngenter rapat ngaturang suksema ring para aditi, matur ring ide pranda kan nika sana penting. Yang sampun ring pegubukan mau bahasa andap dan kenapi. Santu kan mula wenten rasa bahasane nika gitu. Rasa bahasa sana madya mula sampun wenten sekali ring Karangasem. Tiang dereng man medlokan ke dereng gitu. Di Badung tiang konden man kemono bawit lun ya mati kayak jadi konden man medlokan keme. Kan berterima bahasanya. Kenten. Nah, kalau raga jadi matur ke gereja, matur yang anak lingsir. Wow niki kangen. Mau bebawasan ring situasi resmi, ring DJ raga mau bebawasan. Sapa sire ring mau bebawasan, nika wow penting.
Ya ning sampun ning pegubukan puniki kantong ragam bahasa sane andap punika kangkat gitu. Nike. Napi mawinan taler. Bahasa kasar punika nenten kedadosang. Hari kala mau bebaosan. Sane nenten kedadosang gitu. Dados nganggen bahasa kasar, hari kala sapunapi. Nike wau. Hari kala berhenti, hari kala merebat. Yang didadane wau marteko mungkin cicing cejang kejang nguyang mai tan wenten unduk sapun api langsung sapun nganggen bahasa kasar punika sana iwang sana nenten kedadosa. Apa kaden kejang pedang yang dini kan ngujang mai apa le mai kodan ngamah cuma nah kan gitu kan nikah sana nenten kedadosa. Tidak ada rentetan apa-apa langsung bahasa kasar. Enten. Nah sekali wau pamine durusa angin bahasa kasar memarahi anak karena marah enten. Angin merebat ajak timpal enten durus gitu nih. Yang angin bahasa halus dan merebat dadene gitu. Nah nike sana tunas ditiang malah pisan sampunang wana-wana taler sampunang jeje sampunang ajereh nganggen bahasa Bali. Rasa bahasane make wenten sane kasar, sane handap, sane madil, sane halus. Durus pilihin pudike sami samale pisan yen ing iwang tan punapi. Pastike saking keiwangan dados sane patut. Nawi sapunike male pisan suksema tukang titiang ring Bapak Ibu sareng sami sane sapun rawuh. Pastike akeh titiang matur, akeh sane nenten munggah ring pekayunan. Inggih hidadane sareng sami sane wangyang titiang kadia sapunika kriya loko sampun margi duaning puniki kebanda antuk galah nggih galah sampun telas sane sampun keisian oleh panitia kemawinan acara kriya loko puniki pacang kepuputang menawi wenten bos penutup sampun inggih hidadane sareng sami sane dahat wang yang titiang suksmaning manah durang titiang duaning idedane sampun nyarengin puniki antusias pisan puniki durmaning acara puniki sampun presiden margi antar sidaning don kadiasa punika titiang pina kepengenter ngaturang suksmaning manah semalihe yening wenten atur titiang sane nenten manut ring arsani dedane sareng sami titiang nunas gangrena pengampura. Puputang titiang antuk para musanti Om Santi 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 Om. Sedurung mangkin idedane metangi titiang nunas jagi kadorang dar prize niki Bapak adik Nusantari nggih ke depan di bos Bapak termaning Bapak lagi menisiki puniki sane makarya tugas wau nggih sampun ngaturang ring ajeng antuk becik niki durusang ke ajeng jagi ke adorang oleh narawakya nggih galah adorang titiang mejang ring Pak Gede mangna ngaturang dar prize punika majeng ring pemilat Ridian lunas majang ring Bapak Ibu pemilat sarang sami mangdane kajang ya jagi foto bersama puniki mau potret sarang-sarang kadias punika menawi genahnya nih ring dije niki Riki ngiring Bapak Ibu metangi sarang sami kenten nggih
Ledangan iki Bapak sareng Ibu mangde ngadak di bos. Nyarengin foto bersama dumon nggih. Nggih menawi sanere ngungkur dados ngeranjing ke ajeng jebos. Nggih. Inggih untuk foto bersama tiang Pandu. Inggih. 1, 2, 3. Malih pisan. 1, 2, 3. Inggih matur suksema. Inggih idedane sarang sami sanedahat wangian titiang. Matur suksma aturang titiang majang ring uratian idedane sarang sami. Titiang pengenter acara sepisanan ngangganin prawartake nglungsur Agung Rena Sinampura. Menawi wenten kekirangan sajeroning penyanggra miwah keiwangan atur titiang sajeroning yenterang acarane puniki. Maka wasananing atur titiang ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.